Good morning. Good morning, Hitman. Me patch your frost say. I'm asking you to make a son and make a free of you. Mammy ti wanna pay. Hitman. And I'm going to me that's a fair idea. Name on Sunday, no, and you bring a man chas and power. Me couldn't free 37, but I've been accident where woo. Kafra. Imagine I had no. One to make a last week in the minute, and I'm in the Yamuka. Medina no me kuna ni me mani enjanka. Me mo no me da safara dia se. Ini bibia bisano. Me sira se dia ka no onbo ho ban ma me no hu me mobo. On tutu mana mo si ye ma. Nyame ka ho. Nyame beye. Nyankopon chichore. Why? Nyame rechecho for no onka ho na fe on chichore. But I say, good morning. Morning, welcome na po. Me pacho nyame adom me ho ye papa ye fro say. Jennifer no pay na Nyankopon ase. Anope so. Ne di kan bra me fresh Ne di kan me ma happy birthday nyame shira. No ma on kwantentin. O ma wa hoden. Ne di kan se anope se de Nyankopon ase se we bue. Se fika simba akumu ma ye fu ba akumu mba. Na sa anope so ka chama da bojum je fu sani a. Ye mfa se da nko ma nsu ana abusumu. Ana mukebi. Ono twe da mpo Nyankopon kuto na ye de ase da na ye ma no. Ye da na se se na nso wa ma ihe wu han. Ahoden ene nkwantintin na ye hia. Abra nkola ekosu ye de no share rad na kasansa. Ombo no bedwuma ye fo obi biara. Da koma na me shira o. Amen. Amen. Right. Amen. Amen. Me da se pasa won so otumi afre anope mama Arwin ewo pokwase the message about anope say bra kwabra, thanks so much. God bless you for the sweet message this morning. All the best. Mama Arwin edifri pokwase and a deba and anope wo Anidaso Wɔhɔ Obia jumadi ne so. Good morning. Good morning, bra kwabra. Me pacho Mrs. Mintana pe wapum te say. Bra kwabra no pe nyame adom nti ahoden wo ni pedua ne mu. Ye de nyame ase. Na no pe won so e. Nyame adom me ho ye papa. De radia sa no pe so mo happy so day. Erade ema nda ye wo day di ne di ni ye pa na me. Anope bra kwabra ye de nyame ase e won hwe so pa ne bambo de aboye. Anope ta che mada bodwum ne se moje di ye mu afrustania. Na che se yo krati asefo. Ne obo ye nso ehwe ye nti hwe so beti ye more so ye ho amba asem no na dwi no ya asem ne se asedan kanedi asedan kan ne obo so ne asase etan so no na ne de wa ma me tachwe mada so da me bodwum moje edi me mu afrustania me di mu asedan ma no ye de ye mo ko school channel sa ye ku mo ko edwuma ye fiefuo nyina hye no asafurade nsa ye ko ne ye nko ye bo ne ye mbra na sa de tia anopo ye kete so a DLFM nti obebo ye punumu na ye be sorry ye de na se da ama no ba ko bra no penso nyame onka ho Amen. no nchiraw onti na ni mu nchiraw fi ko ne wo fi badie de ni de ina masam ne se ono asaferu ade mo hwe ye nfum so ne ye mumu ye ne ye mbra to no ni ye ndi o menye ne hia de no fa wonko ensa fa wo mbra anope michia loyal fans of DL presenters ebusuafo nyinala baby Obia will be a Yamen Kano, Yesu Dimu. Amen. Amen. Good morning. Good morning, Hitman. Kofi Manape wapom to say. Nyamia do mo bra kwa na pacha na so. Nyamia do meso me hu ye papa ye ne nyamia se. Nyedi kan me mo happy so day. Me da se pa. Benada fo nyina ewo DLFM Callers Association. Mobia happy so day. Any precious fans of DL Tuesday for a woman na me mobia happy so day. Bra kwa na ye do ba de Nyankopon ase. Send there the 3rd of February 2026. Ye da na se ewo ni awaye mai. Me hwe so pane the home of running bambo their share, so I don't need the amen. Amen. Yeah, that's what to be afraid. Good morning. Morning, DJ Hitman. Me patch your fro saying. Your favorite piano. No mean you want to pay. Mr. Safita Manuta, Yame Wayebio. No correct. January up to the 3rd day of the month or 2nd March.
say my madam sister mama. It was my youth market. And I'm a boss. I'm shoe. It was my youth market. And I you Hitman. Amen. Amen. Me that's it. Good morning. Morning. DJ Hitman. Me pass you for saying. Auntie Mary New Lakeside. Auntie Mary, my minty wanna pay. DJ Hitman, none of them see a day radiate. So in the mobile who don't know. Adomoye, Aboye, Anyani Sakrati as a poor. Abra on one Adomoye. Edin the mobile who don't Anyani. On share a crasso. The Nipidiasu, your soon said the bear Bonivia ran to you. Ebimuko and Ra, and then in the baby. Ebimu hospital, Ebimu swear we shall free Jimu. Na yenya ko aba, yesi ye danase. Bide radiasi mamunina amuwa studio onomo. Bide radiasi ma DLFM Association. Bide radiasi Emma Mama. Boche, bide radiasi Emma Wasti. Bide radiasi ma Roman Father. Bide radiasi ma yadofu nyina omu first station ni su nyina. Bide radiasi mo bibi awo Yesu demu. DJ Hitman bo. You, Mate. You hear when you that's say. Good morning. Good morning, Yakwa. Me pacho mini akwabla no pe wapom te say. Oh, Christian Admarakwa, do no din muja training. Yede nyamia se. Admarakwa. Yede nyamia se. Me asere no ti smese kutuku no bi han wo yeso a. Ye kan say that na ni nyam na se na de mamo. So so bi ni bi. Ana na jina so ye ni agni ti do pe. Ana no be nti se. Ne die o man han no tayo so. Ene ni tie no so amra so. Na won hu ye mobo wonyi so bone for nsem. Obone for nsem na gina tu biara. E san so do yenti. No ni mo jana sen so nti be bie buju biara. Wonyi ye mobo ndi kan no so ni ye. Na won hwa so no nkra wo busua. O ma mo mba so nye den so matamfo tu ye biara. Wo ti on mo bi no ba bi o. Mpo tua wo ti. Na so Kristo mo gade hye nti. Amina Israel, Barak ni Biliam Edomeno, meaning na Sadamisa. It is the Bibia will be the camp, Bia the Banga de Basomo, Christo woman in Anisa, who almost win something, or Nuna Major, or banning concluding. Amen. Amen. Yeah, that's also what to me. Afraid and I pay. Good morning. Good morning. Me pass you for saying. Me krama neso kakrama me, ma minti wada pay. Eba cho me kwen. Me krama minti wada pay. None of the idea so man to be actually. Eba no sipana. Amen. Me that's so one so what to me afraid. And I pay 0593406565. Good morning. Good morning. Man trimping so human pay wapum to say. Yeah, then you say. Yo, Minia, Mamma, Uchetiampo, and Kufuasi. Son of Pay, what came in a year in a mass, no pay between Kamu. Ghana for na estimate Trinconaminka, not practically no Ayasita, and I'm the ma Uchetiampo and Kufua. Hitman, or Shemino Minusu, Abini Biara, or Ma Yahu and Masen. Hitman, Mamina Yamiasi, and Fama Sofo Ayabiaka. Ono da landmark asoriano ewusuhum anopai ono ne yere beta na miase kese pa edimo yepa pastor Ebenezer Ado eye Pentecost sofo a chebi ono wo ono nso beta na miase yepa de na men twempana makra no pai men twempana me da sia opai se won so watumi afre na wo de wase da ba wo Anidaso Wɔhɔ Obi adwubedi so machi. Good morning. Morning. We ba Jeffrey say Bahara Kuji group by the Christy Bridge. Maminti wanna pay. That's it. And a pen Yamaya Madum, not to make a seaway be Nosia. Catch the Kidian Pong, Yankopon say, Medanase, Edanase. If you really son of Medanase, and maybe as a man, and a man Ghana, a man Pahene, and an Abu Afulmina, Medanase, and my DLFM for by Nedjuma, 4 Hitman, Sammy B, any Millionaire. Amen. Amen. 0593406565 0534050019 and pay your debt Yankopon say. Matthew. Yeah, Obama. Me patch for saying. A great you have him so. Na tema food in a hotel saying. Tama for 18 with Tama for in a hoye. Yede nyamia say. Back around the Rica no memo happy so day. Thank you. No happy so day. Okay, Psalm 118 verse 24. This is the day the Lord has
enti yɛda nyame ase sɛ wayɛ ɛda foforɔ ama yɛn sɛ yɛnni ɛhurusi ne yɛn sɛ pɛ yɛn wɔ mu nti yɛde Enquires association nyame nhyɛ mo nyinaa. Right. Great to have you here. That's it. Good morning. Good morning, DJ Hitman. DJ Afon Boko there. Bro, from me papa. What's up? I'm here, pa. Na pedi me nemu ko atia tinti me du body asa na me gina me frɛ. Me too. Etuma ye bede Nyankopɔn ase. Me say me obi a me yisu car. Me the bia up and down. But ni nyina mu no. Nyame ka me na ode me koba. And DJ Hitman the to so so here beda nyame ase ama because we are there ya ba ko pa. Oh, sorry, I'm not here. I'm not sorry. Yeah, the bia no. It na me Hitman. We there. Na me sit out. Manu we into us. Right. Brother man pay you that's it. Good morning. Good morning, Hitman. Me patch for saying. Hitman patch family me ka safi akra no ta. Lizzie no pay you na Nyankopɔn ase. Hitman. Anopenso divine selection akan. Okay. You are the preference in man work tennis wa frame no mi no aka ho bi. Enye ya ho odin ne ye nyansa. Enye sika bi ayewo e nyame adom ne hu mobro. Na no pemi no mi ne ye kakra ti asefo ho. Ye hwe de nyame aya e bra bi ne ti ase so ye da ti se wufo. Ye sori na obatan ni nsekura ye mu. Anaju de suo mu nyina ye hu ne mu kwan da ho. Ya so mu kwan da ho ye ne mu kwan da ho awurade amaboa bi ankohyem. Wa hwe ye nyina ye so aboye ho ban. Anopa ye nti wo haw ne musuo. Eni esan firi baabi ade a ye ka se Kristo din na nyonyam nka. Efise nye nipa nyina ni nya ne se de yenya no ene yen so yen sem fata e ya dom ene ehumobro ye da na se e wo ne bambo me de rade ase America ne yere ne mma Richmond ne yere ne mma se me ni misiefuo nyina won kwane ahodin Kristo anyonyam nka odin wadom nti amen. Amen. 0593406565 I don't pay you den nyame ase. Good morning. Hello. Good morning. Good morning. Me patch for saying. Me patch be Agnes. Look at free him for. Because I feel number 1. Ma meet you Agnes. Patch apo money. Nyame ando me hu ya papa. Nyame ano pay me da nyame bebre. Senya na antoma anka ye ntia. Mi da na si bebre. Ma mo studio na nyame kamo. Ondom nomboa. Na bibia ye nyina ye ntia hu nka. Ewe Yesu. Ye ma mo su na Nyankopɔn bom ho. Oh, yes, amen. Amen. Good morning. Good morning, Hitman. Me ba chef for say. Nyame ado me hu ya papa. Moses ni Dawanya. Moses ma minti wa do pay. The radiasi na 3rd February. Kwa ye mo so okore ni mma. No dia bedum pempen so ya. Ye si asidan kwa e beda na si. Ya wa ma ye busua o my Ghana. Na DJ Hitman. Nyame shall be brave. Amen. Amen. Yeah, that's it. Me can get WhatsApp messages kakra no pay about what jumadi and so. Was a good morning and thank you Jesus. Amen and amen. You from me. Augustina Coffee Edifri Tema Community 11 and a deba and anope. Was a good morning. You from me Mafia Tema Community 10 and pay and the message about which jumadi so. Good morning. What too bad? You for calls and me no pay. You fasida. You fancy 059340 6565 0534 050 199. Hello, good morning. Me ba che for say. Me jo so ye for say. Me ba che for me sa akodi me ka se fit about committee 11 o. Sa akodi no pay na Nyankopon ase. Yo bra kwamna. Nyame kan ho. Amen. Ene ye brada, ene ye okada. Yo mede nyame ase. Ama me so for penny Honorable Bishop Richard Oche Anyagbede. Mede nyame asema Adonai International Ministries asori fo nyina eni asofo nyina mede nyame asema me fiefo mede nyame asema miriku a 49 na Asante Zongo Kofi Yima mede nyame asema DLFM College Association fo nyina me namfo nyina mede nyame asema Obia. Amen. Amen. Yeah, that's it. Good morning. Me pacho man ne so kakra mam ye for say. Blessing. Let me hear you this morning. Well, there be your call. I need to sit up here. I got to see where you are about center. And I want to me free. Yeah, what do I sit up by? When I check crime, Madina Masalachi or Bengal filling station.
Anapa Nyankopɔn wonte na seda. Afi wonye akoma so ade nyina mfama ye. Wani wa heba center Dauruma. Na won so tumi frɛ ya wode waseda de ba ya. Ni na cha kwan. Madina Masalachi. Obengo filling station. Wadi wa heba center. Awo won sensem de. What in the chat? I was a brother that would have some brown. It's time for sports. A weekend, Rabia Kumasi Asante Kotoko. The Porcupine Warriors. This is Accra House of Ford. I am fabulous. This is Phobia. I don't pay me chat truck driver say to you now. Taxi driver say to you, no pay you now. Good morning and confirm my morning. Right, so I made the message about live on Facebook. Also, good morning. I thank God for my life. Also, joining live on Facebook. I know I share link, you know. For Frobin sweat to me, I should be on a page. I pay Bismarck. I do say, man, busy. I say, maybe enough in me, man, Bismarck. Akwaba, man, busy. Good morning. Hitman, good morning. I pay what pump to say. Yes, I don't want them. And then you're beautiful Tuesday morning. Yes. And then you've been at that. Happy Sunday. Yes, I've been at 4. And you have been at 4. You're then ye. And you're then young coupons, papa. One say your chef, yes, you shall see from January. Kakra, young coupon would ye trap. And then you watch your 4 busumeno. And you February busumi, that was me and Sam. You can't see young coupon. Aseda and Kennedy. The Biameka say, Trone say, Dakro ye Yankopon ni soon fiapim. I mean fiapim and ni sudakro. Okay. Na no chirima. Nipa bia sa oda so wedding fiapim. Okay. Ana simple no o bon pa asre bibi nso Yankopon chen. Kan hu sem pa bona o bo na mu ane man. One day. Yankopon be obusa de ama. Okay. Enti se ade a chen se ni esa timi sori na cheche. Techema da bodwemu je di mafusani ahwade ho. Ye be transfer be som Ghana say dia. Now, for the thousands in attendance and the millions watching around the world on HBO pay-per-view. Ladies and gentlemen, from Mandalay Bay, Las Vegas, let's get ready to rumble! Hello, Amade Share. I'm also for Luxury Comic. Too cute to be mute. Sada Power per Sports, Papa Petia, Fower Feed Yeneto, DLFM. I want a DL Power Sports. Echegu. I want Anidaso Wɔhɔ be a morning show. Ede Papa Pa near Koso. We are here for Nina Sports. No, I want Echegu. DL Power Sports, Luxury Comic. Me say, if I feed into baby. Yo, you don't know upness, highness, is it? Nana could you crunch to get to the president. So I know maybe a meet DL Power Sports won him. Anidaso Wɔhɔ be a Jumedian. So could you crunch in him? I mean, boom. Mon spring off. Now, if you want Samra back, as I said, you're my Dunkunim. Bono Crama head it. My shall go, Munkasa go. Ovasa, I shall go to Munkasa go. Bono Crower head it. Pukra wa Nanya jet. Bono Crower head it. Watch us to that war. I shall go to Munkasa go. Let's go Ghana for you all pay. Voila Busia Yamu Achimo Aquaba Quanson Coso Crammer dear 106 on 9 Maria do Jadi Agudia Moon Samaba someone or Pa Jumadi Cassia is bueno Anidaso Bia Jumedi Asujo at Godfather and Mr. Hitman Send a word did Jumedian and so Chiama Bibia Quan Kamakacho Sell Penua Transit Dianes and Samno Diaba Sefata Sampono Jedinwa Bobo and so Jumadi Cassia so dear Ghana Fonso Petty and Ponocra and the sound Betchama Jan so na Mr. Hitman abijafo enso etena sisi nkonya edi nkomo enso dwumadi kese so Anidaso mo bia dwumadi ana meeting ade aka nse medi nkomo enso achomedi na the best market do sai wo frame man bi se mejo so ntantam so yede agudie mu nsam no so ba so mo ama dwumadi no bibi bia kwankan yasda piesie enkoma Lumba supermarket abre bia etena sisi ide Lumba super ana mo kwa mo amutimi so asen yede agudie mu nsam no so ma no pai won saka Lumba super ni bi mechi
ade kan se bottle no anopa nkwada ni ko school gi bia hwo bag nim after so mu didi awi mu bobɔ Lumba nsupa nhwehwemu enso adadi se na Lumba nsupa no nkwada ne no ma ebi o madwuma mo mapomden ade kan se diarrhea empokra ni gonorrhea and abi we no ade kan se corilla me patcho mo so mo sentimi nkabinta no pa Lumba nsupa ana medi o mo adanse a che odwumadi kase su na onsanso ato dwumadi enso na bibibia konkan yenso a ye nam traffic mu ye tu nso ne bi nso ton no me patcho be ma onsa ka Lumba nsupa sahye ni bi ugina traffic ni men kofon so etimi to na bibibia nso konkan no pass da piesie pa enkoma Mr. Kwame Afuma therefore buomponsem de hye sanso na Jesse Michael Awuni odisika brante oboroman ana fake crampa kwadana je friends Kenetata Coffee Popcorn ana meeting on komo odwumadi yesu na fake crampo no ababa je friends Gifty Arthur no so ati moral support nso free chichine benche enso mayama yade osom nso somo anopai DJ Omarion power to the bumper wo free chichine benche nso Jimmy join team no what the images audio videos and reactions audio ni nyina so twagu live on Facebook sanso na YouTube nse to dwumadi enso enkomana je di makacho we no audio visual presentation eti yedi nkomana DJ Omarion power to the bumper one also the images audio nso guo won sanso to dwumadi enso bibibia konka suswa ye shase ye konkofon cross amana ne nkomano je the latest ni exclusive enkomano dodo na so be somo wo dwumadi enso na bibibia konka me patcho ye shase dia ena nwumre ya mpa na edwa onim se Copa del Rey me patcho quarter final game na ye set na we no eye Albacete enso ne club na je fence Barca game ni tojwa enso Estadio Carlos Belmonte eno ye nkomo kakre fiwa pa ye de nyina so somo wo dwumadi enso na kopiem dia patcho club je fence Bayern Leverkusen enso ne club je fence St. Pauli so bo we no eye B anase ade kan se DFB Pokal eno eye ade kan se German Bundesliga me patcho we no eye Kappa me patcho mo bo enso Germany wa jadi nkomo dodo na so somo wo dwumadi enso na kopiem enso France dia patcho sei ne community we no eye Coupe de France ana ni game Saudi opina su tojwa ukopiem a club France Stade de Reims so ne club je France La Main sanso na Olympique Marseille enso ne Renan Subeboy no eye nkomo anya nwumre no su tojwa enso ade kan se Coupe de France ukopiem of France mamu dia jadi nkomo na dodo na so somo wo dwumadi enso ye firi ho je mfa ye ni nso nkyerem wo Italia Calcio Serie A na so ye me patro club na France Bologna ena nwumre otena fie nso atonensa e de afra AC Milan na nso ye game ena nso tojwa enso Italia Calcio Serie A na so ye jadi nkomo na dodo na so somo dwumadi enso me patro na nwumre ampaya na edwa big game ni nso tojwa enso Emirates Stadium at the time Arsenal so betena fie na watonensa nso de fra club na ye France Chelsea the Blues we no eye the international DJ FIBA Chelsea ena nwumre mbetibia hwia brutal we no eye second leg semi-final Carabao Cup anasempo ade kan se EFL Cup ena nwumre second leg ni tojwa winim se first round ni tojwa no was Stamford Bridge patro Arsenal enso twifa club na France Chelsea so kamya so motimu mienu ena nwumre second leg anase return encounter no ena nso tojwa Emirates ade nkomodo na so somo wo dwumadi enso ena nwumre game ena nso tojwa enso ade kan se we no eye Estadio Carlos Belmonte no eno eye bewe no eye Albacete enso ne Barca entiametin se refina je fense Muniara Montero wono ne mpanifo bonidin so no nso mehwe na on gina finfin tuairem na bibibia so nkonke o se dwumadi anim jede nkomano dodo na so sumo dwumadi enso na anima kwadana je fense Karim Mustafa Benzema enche bia na me bebreki ma sa kwadano wone ade aka na se club je fense Etihad me patcho mo komono ana se o ma wade ne eba wie sense club no unim sa brante ne contract ba wie no Etihad for contract extension as a proposal amde beto brante fence Karim Mustafa Benzema nim no na se opening no say a disrespectful esanse na yiwotini ene $108 a year na mpokra no mo de contract extension ba ana se renewal proposal ba na fe kwampomo sa tinisi kaswa eno eye disrespect ampokra na opening no ana se we na kwadana je fence Karim Mustafa Benzema so wase na che se empanifo nso ni di na report aba and say when officially confirmation aba club friends Al Hilal and you almost said timi aka kwadana ye friends Karim Mustafa Benzema to join show no live on Facebook capital D capital 1069 Sanswana YouTube ne so DL 1069 when DJ Omarion power to the bumper images audio no de ni
nyina so guo ama won sanso timi aso dwumadi enso na bibibia kwankana nchebia mebeka kirao mebedi nkomo nso de ma se Cristiano Ronaldo Alvaro dos Santos CR7 opanino wanya happy enso awade kan se anasa ni nyina ne se nei empanifo omotimi ehwe na mpokra no contract awdo na se transfers awdo enso timi tojo Saudi Pro League nim no me pa chomo to Air Force akodana je friend Karim Mustafa Benzema move enso etimi afi etiare kopiem enso our club friends Hilal na wena Cristiano sema sadabia kobane sa na se enjoy ni enyana se we no je beka ne se nkon kesen se kamia se Hilal fo no omo nso se sa top class players ni nyina enso akoma kachina Ronaldo winim se me no ka se makacho se onya happy enso anasa me pacho yakopiem enso ne contract nsense mo anasa bobo konim na ntia metini sa koda no wono nso our clause bi nso share contract nim sempo kra no June 2026 ya wono nso betimi terminate ni contract na sempo no ade aka ne so nso betimi afi club je friends anasa so ye na je den komododo na so somo ntia metin sa clubs awudo pina so Europe sanso na America clubs awudo pina enso sha koda na je friends Cristiano Ronaldo Alvaro dos Santos CR7 sempo kra no nso betimi apa na wabedi djuma so da mo eno ye nkomo kakra fi opa ye den komododo na so somo ewo djuma di enso na nim sa Barca omo nso president yare kan se presidency election no to dwanyan kupon ya duma 15th March ya na panina ye friend say one Laporta aminu ka say there where FC Barca president nantia mete ene so panin wakodi nkomo wase na ise Barca mpanifo mechire board of directors no womo so timi re-elect no anase mpono womo sa tumi ato ne so ba se mpono nsa nto djuma di enso endi djuma mfama Barca se club president wono one Laporta obetimi akipo panina je friend Hansi data flick senso panino se project Barca ye no wono na siu tabu personality anase mpade e kan so nipa empokro betimi ahwe na djumadi ne so akwanka no eye nkoma one Laporta Barca president enso akodi ye de nyina so somo e wo djumadi esu na game Barca ne Albacete enso bo enso Copa del Rey nim tiamete ene sa akwada na je friend se Rafinha anando we no eye Rafinha Diaz Beloli me patron timi enso ndi agenti djuma anaso njina mu si akan enfama Barca ni nyina sa akwada no wanya work valor enso ani 9 nifanim enti akwada no ofilo comfortable nti Rafinha ene game amone Barca game me patron ni Albacete bono akwada no ntimi ndinjuma eno ye nkomo kakra fi opa jade ni nyina soma na Liverpool enso akwadi nkomo womo si akwada na je friend Bradley Bakole unim si akwada wotini juma enso de ma club reference Paris Saint-Germain me patron ma dino nkomo womo si omo hwani mu se summer transfer ya me patron so ometimi akwada na so na omo so timi akwafa akwada na je friend Bradley Bakole Liverpool force womo di akwada na choma dino nkomo since the year 2023 entenya kra na anase mpono we yebeka se enye na kra mpo na akwada na je friend Bradley Bakole team na je anase club ye friend Liverpool omo so show interest so asakwada no eno ya nkomo kakra fi oba je de ni na so sum o dwumadi enso na enra ya na abdia we no Juma Kobi ye from se Mundo Deportivo omo aye newspaper uko Spain dia masa stories no say tofo man say omo publish omo de ba mountain na omo 120 years anniversary now panina je friend say Leo Messi one so etimi ade congratulations message and so etimi ekoma Mundo Deportivo yentie Messi senia ono so edini nkomo. Hola a todos, bueno, quería felicitar a Mundo Deportivo por este 120 aniversario. La verdad que crecí de chico mirando las portadas y la etapa de la historia del Mundo Deportivo. Después me tocó ser parte y la verdad que me regalaron mucho porque muchas veces fui portada, gracias a Dios, en muchos muy buenos. También hemos pasado malos momentos y también he aparecido ahí y nada, feliz de haber compartido estos años con ustedes también y les deseo que sea mucho más. Un abrazo grande. Chao. Henti Spanish anano pai mese unkabi shem Leo Messi Urugusu ninyina ne se oso domase esan so no Leo Messi Andres Cochetini masa akwadawe oni bobo bruta ballon d'or agem pole nwatwe na esi na so waso domase papa pa esan so sheni football career na se every moment bia so otimi bobo ni ye anase mponya good day ubon se spade kan se Mundo Deportivo amu front page babo se Messi se no hu ni mfoni ho eti obedo mase ni career and then why successful we are so Obia body dino
wasi dodoɔ na nso agina adeɛ kan sɛ mundo tipo no enso no yɛ nkɔma Messi nso adi gya yɛ de ne nyina nso so ɛwɔ dwumadie nso na mpato ka we no ɛyɛ dwumaku a yɛfɛ we na British media nezo salon ɔma di nkɔma wɔn se wonim sɛ anei adeɛ kan sɛ transfer ahodoɔ we na 3 players na ɔmo switch ɔmo club akwada na yɛfɛ sɛ nusi we no ɛyɛ nusi enisiri ana fe kwampon Karim Mustafa Benzema N'Golo Conte na chese Karim Mustafa Benzema a free Etihad enso akọ Hilal Sansuana Enesri nso no na ofree Fenerbahce enso akọ Etihad na opanina je fense N'Golo Conte na ofree Etihad enso akọ Fenerbahce omo se Lionel onase we no eye Cristiano Ronaldo onana chese otwentwen sa we no so oma sa transfer we na chese omo twentwe so sense na akwada no nya happy na onfo so sempo krampo sa various 3 anasa 3 offers anasa contract we eno nso anasa transfer we no eno nso betimi akwanka no eya nkoma afi oba yede ni nyina so ma na oni former we no eya Chelsea head coach opanina je fense Roberto Di Matteo wano anatimi po a Chelsea ma mo je mo first Champions League over the year 2012 at the time mo she Bayern Munich enso Allianz Arena na say coach we ano no nso bo a Chelsea the Blues ma mo je mo first UEFA Champions League na wakodi nkomo ene yi wase ne perfect football managers no wade commando do na ba o say tactics wobekwa ma say Alex Ferguson former head coach enso de Manchester United senso na o say winning mentality no wobekwa ma panel fence Jurgen Klopp club ana fe compono team talks no wano so bekwa ma Mikel Arteta ana team ana we no eye man management so bekwa edama Jose Mario ana se Maria Guardiola ana fe mpono o say Trobi cabinet no eno so bekwa edama say Alex Ferguson ana se mpono Pep Guardiola ana fe mpono best for say best press conference wabekwa de ma opanina je friend say Jose Mourinho ana big game coaches no wase no obekwa de ma sempo no game bi koso na say ampo a big game we share ni mu say teams ana sempo no managers so mu gina dugout ana sempo no touch la umetimi ayen sa China sempo na de ka ne say we no eya anwanwa dwuma no wase obekwa de ma say Alex Ferguson ana sempo no Pep Guardiola ana Jurgen Klopp ana say Mourinho enti we yan koma opanina je friend say Roberto Di Matteo wano ya former head coach at the Chelsea the Blues wano so akodi yeden komodo do na so so ewo dwuma de so na when won a former player at the Manchester United bobo ko no wakodi nkoma fa omo coach ya fensa Michael Carrick kunim so no na oye ni teammate at the time wo nyina so di dwuma at the Manchester United wase opanina ya fensa Michael Carrick ko fa dwuma de no say head coach and so the Manchester United of front Wayne Rooney no so friend nkomo ni di and it was her Masa Rooney say Man United boys so many born brutal. It was in the first training session no one more man you crampo was boys no what way for born sha say Bruno de sha dogu man ko bebre unwen se dogu onko ama delo gia un se pushy Brian Bomo won was masa tactics our deploy our training session no and as a training ground no and no pepe na rantani di enti the first time crampo our training ground so no was one chase and say boys no one mo tijuma na say woman born bodada eno ya nkomo panina je fense Wayne Rooney enso akodi afa Manchester United coach je fense Michael Carrick ko eden nkomo dodo na soma ewo dwuma de enso no se Carrick na dwuma wano so ebo anaso odi edema Manchester United enso ho no wase enya ono nkwa na obebo na baso wabebo opanina je fense Johnny Evans nso baso esanse ono nso na assistant coach obo opanina je fense Michael Carrick ento se dwuma ne de teamwork collective work pa ana nei wo mo che Manchester anaso mo che Arsenal wamdu am top position Man City for je and nei club offense fu am so je sampo Manchester United oni am bo game nei na say yam point amasa untimi nya point ana sempo no on consider on sempo no wetimi abodra na sempo wa wini eno ya nkomo pen na ye friend say when wini so akodi afọ Michael Carrick ni Manchester United team no jaden command do na so somo e wo dwumadi so na Cristiano Ronaldo bana friend say Cristiano Junior e koma mete ana say Portugal for so antimi anso
obetimi atomosa eda friend na we no under 16 national team no ana matimi afre no tournament eba so we no Agavi tournament me pacho unim se tournament no be sha se 12 February ana me pacho mbebo na dabi we no Portugal mu team no under 16 na me di omo komo 12 February to 17 February ana omo game so ahodo so mbebo na omo first game omo ni Japan, second game omo ni Netherlands, ana third game no crampo no omo no minor your friend say Germany Cristiano Ronaldo Jr. ya hwe say ne modern boy na papa enso bebo ya de mo minor your friend say Portugal ogusu abono maden ehwe ni mu post 2026 World Cup yi obekọ kogina na wadi juma enso de abo Portugal na mpo crampo no obehwe ni mu so betimi age enso de ma minor friend say Portugal ya de command dodo na sosomo ewo juma de enso na obeka during that time me pacho Real Madrid enso ne club de friend say Albacete enso boy ewo Copa del Rey no ka say form back enso ye niam ho brutal woto ade friend say kwadu edema akwada na je friend say Vinicius Junior. Now say we know a big insult, a racial abuse. Esan say who ye player na sempo no sabi. Who ye nipa na obitimi onyonku nipa timi tu kwadu. Enso tim etimi adema na say the upper chire no. Eno ye ntimi ndi san komo no kasafidikese so. Enti koma mete ene se mpanifo so timi apasa nipa no. Wama kwache no na sa kwo se pan severe punishment pa. Ene mpanifo behwe na omotima adema no. Esan say omo consider say a racial abuse. Omo yini pam won omo pa che say akodana ye friend say Vini Junior Sebi wono ansem fatampo scrampo say nei anka ba bia nipa mpo ono so betimi a wonte no eye big anasempo no eye bad news pa na ye de comment do na so so mo e wo dwumadi enso na report amete efi Manchester United akache na no pay ene say me pacho omo say last season anasempo no Pep Guardiola ni last season here this season anhwena e ba wi a Joseph Mario Pep Guardiola wontimi ento adwuma ne so emfama Manchester City nantia metele se opanina jefe se Xabi Alonso omo so shortlist ne se ekoba ne se Man City omo head coach efe se Pep Guardiola so de adwuma ne to na so de ne dwuma de nyina eba wie as head coach enso de Manchester City opania jefe se Xabi Alonso ana mpanifo so hwe sempo no mbetimi atimi ade adwuma na ma ntu on this note yensi for me yemfa efisa moboso no enso mesomo. Right abusuanti yantua so ya de fisa moboso no enso esomo ewo dwumadi kese so aha eya dia 106 ona makacho no pa dwumadi kese we ni dino ade Anidaso Wɔhɔ dwumadi Mr. Hitman trase wane ni dwuma na za ade kan se team no trase makacho se dia sefata empo kra Ghana dia sefata se ate oman muni nyina enso ewo interest na ya trase di nkomo emra so dwumadi no agudie mu nsem na ya de somo na emra so no ana se emra ofo adu so no eya efisa so na yadini nyina soma kan ketesi Lumba supermarket no pobe ma onsa kan Lumba supani bi na bibi bia so akonka odwumadi bia wodidie me pa cho be ma onsa kan Lumba supani bi Lumba super dama omgusu aso ase ade gudie mu nsam ana edepa ewo dwumadi ensu na reporter meeting say panina Jeffrey say get Edwin Simon Kraku wono Ghana Football Association president sanso no pani kroya say second vice president our CAF na matise ono or to enemi ka say or northern region na okopie mu on say we no initiative on one atipa ye catch them young policy one and say agenda na say policy na me pa say we meeting match of we no club owners CEOs outdoor administrators and of match commissioners referees we no nsusudi amode gu akwam catch them young policy no ya de bi ko na bibi bia konka no nkoma afi we no Ghana Football Association president opanina jefen se Edwin Simon Okraku aso ba yedini na soma na Antoine Semenyo Ghana Black Star player wa kodi nkomo me patroni mi se World Cup ba Antoine Semenyo wa key factor key member pa enso de man konko Ghana me kire the senior soccer team the Blasters of Ghana na wa kodi nkomo wedi nkomo kakra enso fa World Cup Ghana ye ko se na Ghana bono ye penebo ade ye pepa okromo ye football no enti ye ko showcase ye ade kan se culture enti yenti Antoine Semenyo. Yeah, we're gonna come in big bunches, I'll tell you that. I think big tournaments like this, we want to show our culture, we want to show we're different to other nations, whether it's dancing, whether it's singing, just supporting the crowds. Yeah, it's just endless. I think Ghana runs through so many people's veins back home, and yeah,
we just love football. So the World Cup's going to be it's going to be amazing. Hopefully, God willing, we do well, and looking forward to playing in America. Why come on twice Solomon Semenyon Sudina we are so I say unim Semenyono Jawono UK na yabusanze growing up our Ghanaian community or UK or na I wanted to young fans Ghana or Martin or Dodwane Yamamemo and Titianity Seno Solomon Massa share Ghana ni anasa Ghana ni mame anasa Ghana wo for say obe wo na obe hwe na Massa udi anyamo ho yensen hunu bi na ordinary tianda bi ententempa ententema ma me ma bri okrodua masa Salom Semenyo se we Ghana ma unyini enso o Ghana yawofo yin sema masa yenhwe ma ni nsehunu sa o wase punishment udi nsehunu anse ye punish yenti Anton Salom Semenyo in trouble and get punished, but like you learn a lot. They teach you a lot of things quite early on, like preparing yourself for adulthood, just making sure you're always on your toes, you always work hard, you always have a plan B just in case plan A never goes right. So it's demanding, you learn a lot, you get punished a lot for little things, but it's all part and parcel of growing up, and that's what's led me to be the man I am today. So I'm so grateful. How's your mom's cooking? Henti Antoine Salom Semenyona odi yawofo nkomo masa atentema nkofo ye duwe ma memon nsem na ebi wakọ akọbọ no obeba banchini abobọ so bode ne abo yenwompo anase yenjensi wasa na atimi da bon kwan ni mo ni nyina eka punishment yawofo enso atimi adima ye no ena nam so atimi ahyepi enso adu ba bia adu no eye nkoma Antoine Salom Semenyon so akodi yade ni nyina ma na mse World Cup no Ghana yo group ye no mind bi tisen na we no eye England sanso na Panama na Croatia na Semenyon ese odini juma enso de Manchester City yebusa ne sesei unim se Man City wonso no omo English boys yo obi ti say Phil Foden sanso na Magai Salom Semenyo oni sam rantie mudi nkomo for World Cup no esanse uba be shi omo enso World Cup na se yentie Salom Semenyo. A bit of small talk, but we know, well, as Ghanaians, we know it's going to be a challenge. Their star-studded team, they have so many top-class players, but we believe in our source. Essentially, we want to show people around the world that Ghana are one of the top nations as well, and we can compete with the best. So there has been a little bit, but yeah, we'll wait. Ano ayan command Antoine Salom Semenyo edia wasi o omo didi nkomo kakra na ni nyina mu no England fon dia ombeti bi ahua bruta no yan komo Antoine Salom Semenyo akodi yade ni nyina soma ewo dwumade so enra ana me bag di nkomo kiro se akoda na ye fen se Jonas Ajay Ajete waya Ghana Blaster defender wakodi nkomo ana sempo no wakosane ma German club akwa fen se Wolfsburg na unim se na obo osi akan ewo Swiss League ni no AFC Barca me no kasa idea touchdown Germany was signing and so them have Wolfsburg now and otimi AJ Penny say obedi juma e dem have Wolfsburg no yetimi any din koma akra yentie Jonas Ajay Jete. Ajete. My name is Jonas Ajay Ajete. I am 22 years old and then I'm a central defender, and then I'm looking forward to get to know the fans very well. A warm welcome to you. Here in Wolfsburg. Good to have you here. Why did you choose Wolfsburg for you? For me to come here, I chose here because I think it's a good step for me in my professional career. So that's the main reason why I chose this. What's your favorite style of playing football? So ball possession or something else? Long balls? Both. I love to play, I love to defend, and then I love to play long balls. Both. I do everything. Great. What did you know about the club beforehand? So what do you know about the Bundesliga and Wolfsburg? So I got to know the good people here, the fans, and everything is perfect. And then they have great players as well. So that's a little thing I know about the club.
Twenye yen koma Jonas Ajay Ajete Ghana Blaster defender ono su kodi after say wanon su timi aje pene so bedi juma enso ede ama Wolfsburg enso we no eya German Bundesliga ni yade commando do na so somo e wo juma de nanim say Sunday the Black Princesses of Ghana mu jira kono amane South Africa enso ana ebo na we no eya World Cup qualifier me pacho ompanifo we no ye CAF ompanifo ama pa Tunisia referee ababa na je fense Asiba Chukani ono ana mpanifo aboni din se omehwe na onto ayira monjira finfin to ayira na ohwe na bibibia kwanka no eye nkoma efuru oba yade ni nyina soma na Samson Day enso eye Black Princesses of Ghana omo head coach ono so di nkoma aka enra wamane Lucky Mensa enso etim na ebo friendly game enso across person after say omo bo game ni wie ye na opanina je friend say coach Charles Samson Day enso di nkoma yentie opanina nkoma odi Fits from our girls to get some duels that we may be needing from on Sunday. So this is exactly the sort of exercise we are looking for. That will give us a bit of sharpness in our thinking. Henti was a friendly game no eba buana ese maba no me sharpness ni so timi akonkan ese ya ball pass and ese quick wetimi awrane akofa buana wo tese mo to ntena na ese Ghana yenso ekwe ni na yesa to asubutia no se Sunday mo hwe South Africa team no mo betimi ashom yente Samson Di. We are ready. We cannot ask for anything more. We want this. We have South Africa in front of us. We've been studying them, watching them, so we are prepared. No excuses. Enti Samson D head coach at the Black Princesses of Ghana see no excuses masa enya polompala sabi enya no eno anse agopramanso no mbeti jumana ne nkoma Black Princesses head coach opani a friend said Charles Samson D so at the two jadin command do na soma nani makwadana ye friend say Ivy Usu say wono eye the Black Princesses of Ghana ye striker ba ko pass striker but the obogos brutal ababa anso edin nkoma se ni jai. We are really prepared. As you know, we are training step by step, and what we are losing, like some things we didn't do better, we are now doing better, so that we can win this match. We are really happy and very active. Yenti ano aya akwadana ye friends Ivy Usu say we are very happy am say active enti South Africa Sunday diama so mbeti bi ahua enso kromu aka sports stadium e dey commando do na so so na owi o sa to aso ese ene wafu no mokobo na nkonkan enti na mo hwe ni so mbeti mi di we compensate Ghana na say World Cup no some the South Africa to proper position am qualify. Ivy Usu say you know, this waffle we played the last time didn't go well. I would say it didn't go well, but this time we are really eager to. You know, this waffle we played the last time didn't go well. I would say it didn't go well, but this time we are really eager to win this match because we have to qualify. Ghana have to qualify. This is the 8th time, so we have to qualify. We've been talking to ourselves, getting each other's back so that we can push it up. We are hoping you guys come and support us. Ghana, we love football and we are Ghana. We have to win. Hello, aya ababa your friend is Ivy. Owusu enkoma no su kodi ya yade ni nyina nso somo ewo dwumadi kase yi so yemfi wona yemfa nkoma no dodo na nso somo ewo dwumadi enso na wotwe wie ya mepacho MTN FA Cup round of 16 no fixtures nso etimi aba na akopie ma sei ana nkoma tie 6 February no eye Friday mepacho 11 Wonders ebe trefi oni Ajay Kraku Sports Complex no atonisa enso da Free Club e friends Atram Divise na Saturday games awodo pinato dwa we na Nations FC be trefi ewo Dr. Kwame Chei Complex no so to inside the first radio All Blacks and afempo no mediama and so betrefi otakwa na Bosso Stadium no so to inside the FC Samatex 1996 na Sunday on a matches audio pina so me patcho True Life House of Folk and Penny for no unim so no me House of Folk for free mo enti True Life boys no and so ne Accra Lions anase we no Heart of Lions we game ne baso e won near Ajay Kraku Sports Complex and afempo no Dreams FC and so betrefi Tuba Straight no ne club ye
fence in Dallas abona metema Kumasi Asante Kotoko kuma pima pembaba Mr. Hitman team no omso betrefie ewo baba ya argo pamaso nomni Aduana Sporting Club abo na fe company Techima Liberty Utenso any Real Tamale United abo game ne baso ewo hina me ya park na fe Brekum Chelsea enso ne club by friends Tamale City babo eno baso ewo Golden City Park no enso enkoma akre fi oba na me no kasa ide me pato caf nso abo panina ye friends Daniel need lie enso din se Confederation Cup eno so to job between Kaizer Chiefs and the club friends Al Masry no opani we ana enkohwe na so no so entimi endi juma ho ye den command dodo na som win himself over the weekend match kese pa baso the Ghana version of El Clasico eno aye Kumasi Asante Kotoko and the club friends Accra folk now panina ye friends Benjamin Asare where your goalkeeper the Mahaso folk was said national goalkeeper me the senior soccer team the Blasters of Ghana number 1 no opanino enso adim komase afasa game no right inti no emra no kopa ye nana nanka ye penanka ye piepia tum no ye nsenso antimi ansoso inti no yemfa agudie mu nsama ye boaboa no nyina emfansi esanse Godfather nyatena se enei eye Tuesday enkomodo do na nso ha inti yemfa agudie mu nsama ye boaboa no nyina yemfansi kan ketesi Lumba super eye Lumba super dama ana mo so asen ye de agudie mu nsam no enso eba ye na no pai ye better DJ Omayon power to the bumper say esansa brano fra chichine benche enso time boa MCR dwumadie no nkoma na ye dia onse so enso Facebook na dama ana ne ono so timi poepia images ni videos awdo no so timi ma yen asida PSC enso enkoma Lumba supermarket no pai enkwada ni kosko abepebi enso ya show mo bag mo didi wi amatimi abobobi enna obafia obi abobobi no pai Godfather wa GBS ni nchenche dwumadie no odia ne se na opiepia na so obobo Lumba super enti yemfa dwumadie ni nyina ensi medino ade besima kadu sai ubetimi afreme man busy besima kadu sai na no pay what dia gudie musem e dia ba 13 minutes after 7 you call quick coffee break ya ba na no pay komo ho papa 106.9 Anidaso Wɔhɔ Obia. Hey.
Ebenezer. Baby, I'm going to put you in a bedroom here. 17 minutes after 7, 106.9. And I phobia no pay what do one birthday, and I said, what do one birthday? Your mama, happy birthday. Happy birthday, and come out, Charlton Asha. And now birthday, happy birthday, and come out, Asha. Happy birthday, and come out, Kofi Mensa Okra. Cry FM. Kofi Mensa, happy birthday and confirm out. Happy birthday and come out, Ebenezer, Emmanuel Addison. And your birthday, happy birthday and come out. Charity Mbra, and your birthday, happy birthday and confirm out. Mami Nyakwa, and your birthday, happy birthday going out to you, Mami Nyakwa. And I for baby, I would do better than that. Yeah, man, happy birthday. Coming up next on the show, major stories making headlines and the national dailies. Wakra Tambo Boss, one and I pay the Nina about. And that's who could be more Russia, baby. Now, the second session of the 9th Parliament. And put a motor paper. I shall see in there. 12 noon in Accra. The second session of the 9th Parliament officially commences today in Accra. Now, MPP party in the month of. Now, following the recent primaries, party leadership is focused on unity, minority leader. As a short support for Dr. Mahmoud Baumia. Now, Greater Accra Regional Minister has declared lands in my jaw. Fazako and the Boteman. Since I see a one security zones. Greater Accra Regional Minister and Ekanesa. Johnny live on Facebook, live on YouTube. Oba share link it up. I'm off for being sweat to me. I should be on a pay. And I remember members also want to me and the monsieur. No museum, my men can for Lumba and supernatural mineral water and farmer. You may be a woody upon to be a water. We hear Lumba and super natural mineral water. It's pure in every form, just got a grab. Then I'm open to do a try 1 hour dance man and Patamino. One from an intro, Madame Abanya Mitchell Hall, your sole distributor or home. Also, Sabakabi 0557 349 401. Mama Vic wa fan kwa sports wa ben wonyina se washing bay no. I was so sabe ke bi ato. Bra kwame wa da command circle station. One also ben adom choba no. Bra kwame. I was 0244
094793. Edith could see what the winner. When the Central University in the Division in Pepe. The Edith was 0246 601 004. Lumba supernatural mineral water. Pure in every form. Just get a grab. Mami no wouldn't come Dr. Mponsa Heba Hospital, I pay na make for the Amawa. Dr. Mponsa Heba Hospital. Maybe I want to stroke connected to what would you achieve when you are result. Would you any hypertension, malaria connected to syphilis, infertility at 117. Dr. Mponsa Heba Hospital. Yaria would you achieve when you are result. Well, last stop no. I had Dr. Mponsa Heba Hospital. Dr. Mponsa Heba Hospital. Number one stop center. One last stop in the hall. Dr. Mponsa Heba Hospital. And I check when he was Spinters Coastal Bus Stop. What would do on my? Is a second fan of Dr. Mponsa Heba Hospital on the wall. I have Spinters Coastal Bus Stop. Busa say fan of Dr. Mponsa Heba Hospital wall. Where you ultra modern Heba Hospital. I didn't feed the we would just say we pedue them. I feed the natural say aha. And yo ya. And I touch ma. And the doctor here. And for one more draw. Dr. Mponsa Heba Hospital. Yeah, Juma Monday to Friday. I gotta come with fear down. I'm maybe afraid of Mponsa. 0278 599 611 0278 599 611 0243 110 875. Dr. Mponsa. Dr. Mponsa. And in me want to say Dr. Mponsa. We are reading our last stop on the hall.
Anidaso Wɔhɔ Obia Nyankopɔn no waka wakasi yebe yenhwa eno de yebe yenhwa papa na pa yenhwa ba kwadwo samebi atena se ko waka tamoboso no all the top stories major stories making headlines in the national dailies online portals ni nyina na pa yenhwa ba kwadwo samebi atena se join you live on Facebook ba no wa share link no amofoforo bi nso atumi ahwebi anapa kwadwo mache Bejoso. Bibi abokode. And then dra obede in send koye. I hope so you enjoyed yourself. Yeah, sure. The nyamiase papa. Anapay ko wakra tamobo so no ebreni. Na anapay ni atiefo edin komo.
Mama mi Lumba nsupani bi na me nom mama mi bi nom kwadwo na nkɔwa de yɛ bɔ no na yɛ ka sɛ don't rush in life. Do what you can and do it well. Okay. Trust the process. Don't rush in life. Do what you can and do it well. Trust the process. Kwadwo abraba yɛ bɔ na nyɛ miriketuo. Ɛyɛ time. Now comes Psalm 37 verse number 7 now. Was rest in the Lord and wait patiently for him. And to go when you command pay na me near to for che. Right back obra me na wase na yemfa nchia ne na se metie for no pay wonum tie. Na yenkasa yankopon onhyira wonum nyina en eye no kre se wiase abrabo a yebo no. Yempere ye ho sa abrabo eye ntobo wase ene se de obehihye woni ama na wabɔ no kwampa so enipa pi ayɛ mpepere ho mene wɔde ma abrabɔ baabia na ɔmpɛ nka ɔmokro no ɔmenduru kwan na ɔmokɔ so no so enti no edum pempen so a ehom sɛ akwanside bɛba ne ma pi wehu sɛ bia na wo emi high sɛ enka pɛ sɛ wuduru butaye bi ho nanso wehu sɛ bedum pempen so a wɔde tare na wa ɛno nkyerɛ sɛ abrabɔ no enyeyi ana sɛ baabia wɔkro no wunduru ɛsɛ wonya ntoboase wɔ abrabɔ mpa na woto bo asade bi apɛ sɛ oyim edika menyame huna abrabɔ num sɛ de ade bia mede kan kan ma awurade huna abrabɔ num na fa ho nyina to no so ye de wafam de abetumi ayɛ no awurade na beto nsupa agu so mresem sometimes aya de ho toto afoforo ho bebira abrabɔ ebi onipa amene ne si so dem ne ko school mpo na mbɔ mo ho maden kura sene no nanso ene hwe de bire kita no ene hwe edan a wasie sɛ de na abrabɔ ekɔma na me ananka aka na ekura na me yesene no ene hwe baabi ɔno edura meme ne manko ye mame da bi obi de ba na bia wo de ne ye kyena so sɛ oto bo ase obia ne kra ɛna obia nso na asase wo sɛ de yankopɔn ɛde hyɛ ne nsa sɛ oba bɛyɛ enti bia na ohunu sɛ si obi ye no ebi a wo de kra bɛyɛ kɛse a kyena da akye but you have no idea enti edum pempen so a aya yɛ nsusu mfa yɛ ho toto afoforo saa ne ma no so ka ho ne ma dodo na atumi pere yɛ ho abrabom me metu mi mfa pressure bia ntome ho so ma abrabom nyame yɛ adom na sɛ baby a me pese me duro no de me duro a ye da nyame ase se nyame nsusu yesu se ho na esi duro na baby ono ade e befa no ye kitam sa na brabo na esi ye bo no me ye nhyehyɛ ye amen ye enforce ye ho bibre ne ma ye ntimi because mpenisi se be ufiti pere ko pause a muja de di akire ne ye muja nti ye nto ye bo ase ne ye ntwe awurade ne sa woni mabo amampam na America o prepare ho na kotu mampam America asunsun so ebeba no oh yeah sɛ empenis eka asemi sɛ meku aboatro mo ekwa dwale sɛ duro die enka wugya no ma ode na ho ode kɔ yankeye ni ma bi ho no ma obepere ho a sɛ bia na obre nuwe sam pempen so sɛ obeduru ho obepere no obeye no wunya no totroto sa eno achi ne bɛsan akɔfa ha foforo de ade aba ti ni papi omo ye omo adwen sɛ abrabɔ no bia aduro no nyame antumi anye timi amem wa me ho obekɔ akɔgi suma bi wo baabi obewie na sika ba na be ye kakra no be hu se ho hyehye na e wo isi wodi so no ontumi ndi so efi no wanu no hu se ade minim ya anka manje mpenisi se nya de hye nyina na yesika not all that glitters is good be na be hu obi na wa ye hyerepe be hu obi na odaka mu na ni age dodo no obi wa na wa ye adwumaden na nyame hyira so ama no obi nso wa na ye kwantia bi ne wafa so da kye onim bi kura na wo da na ha obi gwa na gwa wa na mpenifon sema ya woka no ni nyina ye no kro yesi kwantia wo hoi musuo ebia me no mienu adwade ye no yankopɔ ya adoma ekoda ye dai bi ho adu anadwo na wanda o dabi bi wa wontumi nna be no hu se data ma oginani na wo fi se wunya ananka ope hwe oka na kokua mu sem kyira be mu se nyonko bɔne ayoku kyese ade bi ma situation bi ma enei wonyanka woni sa situation ne mu anyonko gro bɔne ene mamafo ayaba no peer pressure ene madamfo we ente wo se menya bi enhyaba kwadwo sami bi wo car ente wo se menya bi okuta iPhone 17 na wo se menya bi peer pressure kwadwo abraba ye bono se woni mobonto oh yeah sure woni mso wo bonto won fa ne ho monkawa abrabo na ye bono obia ne hyebre obia ne nkrabia wo bonto fa ne ho monkawa sanity nipa woni ne san nipa woni ne tuanamo nipa wo frɛ ne se wo nyonko no I check yourself. Say anamwa woni ni tu no. E ya de adi mpuntuo bebo abrabom. E ya de adi nkoso e bebo abrabom. Wo nyanko no wode wo ko sɛ yemu ane atwe ho.
wobi di na nyonko achi ene akɔgye sakawa ama wada wontumi nda wobi di ne nyonko achi nti ene saaba no wayinwa ne ho bibia na aba ye fra ne hookup kɔdwo sɛ wate saade no oh metepa hookup ɛna sisi aba ɛma no ɛyɛ wo sɛ na danfo bɛyi kuta phone wo phone idi afro ɔhyɛ wig we kuta bag we onya wo hemfa wo introduce na kom sadeɛ we na meyɛ me ne mmɛma deda me de mi nkogina kwan ho nemom me na meso abɔntenti frɛ me a na makɔ na makoye na menyeska ti wonsu ye bia wonsu benyeska nyonko bɔ ne sɛ brapa nyonko bɔ ne kura nyina ne sɛ wo wankasa wo ni pedua na wa wo bra pese wo bɔ obi ansi wo ho kwan Bible me yete ase sɛ ɔde papa wo ne nkwan si nipa ni so ɛna atwerɛ kronkron no sɛ yɛn sɛ ba Nyankopɔn sɛ yɛmfa papa na ɛne asefo nyina nyɛ nkwa bibi a wo yɛ no wa utibua na esi so no utibua no ɛyɛ kasa kyerɛ nipa nti anamo a mitu no mitibua na kyerɛ mesade a meyɛ ne nya yɛ sɛ metumi ɛfa me ho adwen nti ɛyɛ wo yɛ kan obi a na obi kura dwa ɛna me na mede me nipedua ewa wo nipedua obi anhyɛ ho na omusunsuan so no ba nso de a hwɛ hunu sɛ yɛ wa ɛna afa yɛ mfa ho sombo nkɔbɔ nana be sɛbi nana bayifo bi na ɛyɛ wo ɛna yɛbusua ne de saa yɛ bɔbra na yapan but wo wanka de wo kon do yɛ ne de wo yɛ no nti yɛ ne hwɛ yɛ ho yi me yɛ madabɔne no ɛmɛfa yɛ mpofiri men bra kɔbra ma me na yɛ ne tiefo ase ɛna wo mutie DLFM no pɛn ɛndo ada ma woda wo ma mo hwɛ mi o mo hwɛ me no twede ampa Nyankopɔn yɛ wo mu nyina kɛse ɛn de oboa me ame ne mpa bɔ kwan so o mo so mo frɛ me kan kranhyɛsɛm kyerɛ me de ode ne kakra ede boa me ndo ada e wo ma woda ne mu nyina yɛ kasa twede ampa Nyankopɔn ɔnyɛ wo mu nyina kɛse na ɔkoma so abisade nyina no Nyankopɔn nyɛ mfa mo mo de o ma sepa ndo mo manage because me obi a mindi ma woda that is the secret of my life mindi ma woda aje de fie ha ya last year ne this year na what is me kura me kasa me kama woda ho asem na mindi kura enti mani aso de o ma ye Nyankopɔn hyira wo mo na celebration na mo de me fa mu Nyankopɔn ema edu o mo de so a adofo nwe hye wo mo kura nsan de o mo ye ma me no e mi show bibia ndrada o we hye me Nyankopɔn hyira obibia hyira ba kwajo sam bi major stories making headlines in the national dailies wo bi ni Enquiries. Right, Brakobra, Menase, Nanope, Yemfanchia, Meti for Mutia no Pebium. Na Yemfa Nasia more den Emma DJ Ganaman, and a pay webiatum, Ewo, Butchery Station, nay DLFM Nace. DJ Ganaman feeding some additional one potem winina, 88, Messenia and Tia, Bo Remo, Ewa Danceman, Beach Road. Paps are who do be a horn more pa, senior Yasim, Kumamucha Mutia pa, Intiadesha more Danceman, Beach Road, a honor. Yes, I'm a bomb home in DLFM Mumfa Niagro. Any Ashanka for trotro drivers and I'm taking more private car money at the taxi drivers, no, and a pay Munyan and San Openo. Modern Cassif did not to DLFM 106.9. The Yakan Yankopon, on your Munina case, na me wafa say, comfort today, Danceman, Beach Road, Yamishra, Mutio and paying. Now, daily graphic Wakratano and the Yanfanche Wakatambo so you medina say. Na or the Ghana man penny. Dada bedi echi Dr. Alhaji Mahmudu Bawumiamfoni daha the Odnfoni abetriandom na wuchiri mam 3 experts analyze MPP's road to 2028 enti Dr. Alhaji Mahmudu Bawumia MPP amanyoku ananome me ne twami wonom kwoto aba epa one se ono ena enkwedi amanyoku na nemfo mo nkotwe mfo mo ntwansuo enkobo hye asase ne so nkopere omampani akonwa twede ampo Yankopɔn ne abrewa yipuma kwan mu emfempim mienu ne de no nwotwa bato no mu no wo ma ben pa omunyima manyosem etumi aye ho konta de ho nsema babonten na atumi se adene mu beyere pa se benta Dr. Alhaji Mahmudu Bawumia obeye omampeni ebedi akiri no ne mo ekosen efa yen sikasem kwesibo ne beka ne se economy no ekosen fi se dum pempen so na de o man Ghana ye economy no ano ne ma ekosen na de ma omben ehun sensem nyina ne yade ampenifo abubu mu a omode ho sensem ede aba montana katafa etoso dumiensa ewo daily graphic anopay no de ho amanebo ede aba Dr. Alhaji Mahmudu Bawumia 2028
enipa endi sama yokunu be pa no so no be kutu franka o mudimu no be yire sesra ehun sensem na mpenifo ede betu dwai se obedi nkonem se oni nkonem no emre ne na ebekire na bena headline na isopa sama isopa o daily graphic animu no eye openipo no ye o manga na yesa na hene mekire finance minister Dr. Kesa atoba force foni da hana wafa ne microphone na chese ne atade ehye na efepa kokko kama ena ode ne che fefita ena ode asisuo na nani abre bojam kasapa na hwe space ehye no so a efepa senior ho ayefa no pay na kwakata na ekiremu a nation aims is for food self sufficiency na de omoka nyina ne say omanya ni abre say Ghana man pese ye bekra nuane na ye de afiri obi manso ebedi no manyim evije sebe twede ya mponyankopon boborbo ade no wama oman Ghana asasetam a asase bede ye pa edu ba bi mpo a ye hina fertilizer mpo ye hina fertilizer kura de agu ye no ba ye so eno a beso na ebiribira na eba ne se no man edum pempen so ye pa ya sinema ye pa ye ho a ye hunu ya sinema emu oya se ye won sase bede akese ye de do man yi mu a kyese ye hu boto anu mfa kura nhim ne du ba bia ne ye kra banche na ye kra bro na ye kra monfi amanfo emanso de ba man yi mu abidi aden ntomu kiremu sem empenifo de hye pa egu akwan a ene betumi abo o man yi ye daache no ye koye ne mu no ye ntumi nkra nuane se bro ene ye mo ne ade ne yemfa mo mu medi ne yankasa ye betumi makuaye aya akona Ghana dodofo na titiru ne mebunu no nyina no obi akon ato na watumi de ne ho ahye kuayem na abo no ma ye nya sika na ya de abo ye ho bra titiru efa ye nuane mu no ye nkra nuane bia emfa emfiri obi manso emma Ghana emma mbedi eno ye nsama hodo a daily graphic anope no ode ebetu dwa na sanso na galamsey enipa hodo eto hya wodmo so ewo galamsey ehun sensem nya semkuma galamsey tax attack 2 enti nipa hodo a mutu galamsey ewo manyim atimi akwakoto ede ahye daily graphic insentwerefo mienu so a enya semkuma kra omo bomodia ko pensenu mu ahwehwemu ehunu de ekoso wo meme yahodo a enipa bi etu galamsey ese wo ma yensase yensuo ni akwaya na wono makoto ahwe omo so aye wo mu femfram akohwe wono mo wo a enya semkuma kra daily graphic ko wakrata no pay ode ho sensem ede abandi galamsey sensem no isi ade aye nsem pia kyese wo yensem twireni na ubowura enwuram ho na akoye report pe na mlante wona ni abra kyese ehwe ombehwe wono enya semkuma daily graphic sentwerefo mienu o makohwe wono mu na yemfree daily graphic ko wakrata ne mfia ni fankyere mu ewo daily guide ko wakrata ne den sama ba no pay na wo kyerema 4 nabbed over narcotics smuggling in Volta enipa mako enan ana posifo aso mpa chihwe ewo eyeframanten mekire Volta region katafeto sinsia ewo daily guide ebo amane senkrofo we mu no sa nipa mako ba nan sa nipa mako ba nan no wanom edin bo no hudwa ena yakopon ayadom ma posifo aso mpa chi a ko akata edin daso daily guide eto ho amanebo ede aba Ghana's favorite newspaper na den semu ede baye na nyina ye nim senior man Nana Apia Mensa adodoa bonom na ne se nam 1 men's good odi adwumakoi ba Ghana mu na nipa pi tumi ko yi o musika edi free o musika krabia hodo de kogu men's good mpanifu aka chichirem se ehonom no madwadie ni mu odesa no ma na wo sika na beto a bosum bia duansi hu eba no esene kuri na manfo do musika kogu ho no mo chese ne yesika ko nya semkuma kra men's good oye ne hu bio eni na hine kwajeta ena bandada no na adeda nkwa akufu ado aban yem papa kanufole ata because oti US amframa pa bon motuam beka kire o man mpanufo se nipa bi nam kwati kwan so edidwa wo man mu mu yesika kra bia wo musika asem se dan kon kende wo madwadifo no ho akire no begugu wo mbang ni nyina anam wande ka ho opening sense nya sem komandada ekwoto sense na o kire man company ne yade a na wotumi krata na odidi dwuma wotumi krata my company was licensed to operate enti nya de a kwati kwan so na wo ye adwuma no na mraba na ho kwan se so ye adwuma ndra danso na apia mensa ebe yi na no was sense no mu anam 1 enti customers ahodo musika kaka adwam no ye nimbra musika beka musika no bi manya kakra badodo na sika no dia ya na ya ye nim
de ekɔ ne de eba ɛwɔ san sensem mu anu aso ne ho sensem ebeto dwo kirim se mpinifo ma ne tumi krata ansana utumi aidi ne dwumadi a odi ye no. Sanso na Bawumia rallies MPP for 2028 victory. Dr. Alhaji Mahmudu Bawumia kratafeta so miensa e daily guide e bo amane Dr. Alhaji Mahmudu Bawumia enya sem kuma kra. Ordinance akesi ama MPP amanyoko ni mom koto aba. Ene amanyoko ni mpenifo nyina. Na wo kira yemfa ntomanim. We ye ne mpenu nso no wokwe. Na we de ohyembo. Sade ba kupo obehia ne yenkabo mapa. Ene akitae mu oten a mo betimi de ataa na kire. Na onya sa akitae na afise mpenisi etuo hwenya kitafo na eto. Etimu tata na chipa na modern paibo eta na chi ya. Mfimpi me na de nu nwatwa bato no mu de. Ebe din kra be fa ne fala. Fise bedu sampempen so no. Na MPP amanyoko na yakɔ no a. Eni se amanyoko ni hu boto ano fa kra fanhim. Ana ho sensem ana abayi. Na Ghana Mampeni John Dramani Mahama Mfoni da no mu kiremu a Mahama is 5th most powerful global development figure. Etimeka se Ghana Mampeni John Dramani Mahama Mfoni da na kwa kata kiremu a ene upe wiase nyina global wiase nyina wo kan amampeni fo moboa mansa kireye ebe omomam na empuntudwuma hyase ye konkane pa omomam a Ghana Mampeni John Dramani Mahama etosunum enya semkuma wo wenye bibimam hanko a Donald Trump ne mpenifo ni nyina aka ho apoten mu nyina aka ho poten mu nyina aka ho Ghana Mampeni ahyase yi nkonya chesere nkonya na woyie no emu odesa no manam globally Ghana Mampeni tosunum amampenifo a omobo adwumaden de omokresi ho edwene wo man ho dwene wo man mpunto ne daache no prempren de Ghana Mampeni John Dramani Mahama tosunum nti asemoda ede ama Ghana ye Mampeni wiase nyina tosunum nti Ghana Mampeni piao bemamu a ye mwamu ene nkwaden a woko na wode Ghana man ahye woyem na wodwene wo man kanko ne daache ho na menhyira opi ene ye nsema daily guide anopai ode ebaye. Na yento so ne yempie mu e wo the Ghanaian Times kwa krata no den nsema ba. Na wone mu kirema World Bank backs Ghana's commercial farming with $1 billion US troppable money. Eti ubehu oswafo no no hwe man gade sika samso Dr. Kesa Atoba Force Symphony dan wo kirema eye World Bank mpenifo age Ghana hyehye pa ye pese boa ne yesikua akisiem na eye akono ne ye krabehwe a emebunu titiri Obia kon bedo no betumi de ne ho akwa kura yemu no World Bank mpenifo de sika botene $1 billion US nyesika kuma enye cedis $1 billion US e babe boa wo men na yetimi de asikua se be ya ye ne ya nuane a ye be ye no ye bedi ne kuremu ne ye nkwa kra nuane mfiri obi ma so medi wa yeti kurum ha no mkra kra aburo ene ho ayi emo edi free Burkina Faso ni amahodo so ede anya enti aban ya krado we de ya de aban ya nka bebo apa me de maka kria ya de o men yedi twa ye funuma ye me ye ni ko ho a ka bebo aye pa nye no se nka na mebunu pi na tutu kwan kwa manfo man so ye kwa kria ya ni ntosi no mkodua na munya sika aya mo fa o mo nsuso mo ntua mo kai ho sensem abai katafeta so dum ye no wo the Ghanaian Times ene de amaneboy ede aba. Now make us say Education Minister assures swift renovation of Tamale. School one senior high school no. Demo trainer ashie no. Katafeta so edunai. And Obama ne no. Tamale. One senior high school ba kwa honum neja ajetra. Akwashi baby omudu omutiri to. Na mpanefo chiremu a enche. Omtuto ne ma bibia be din. Madusua foranya baby etumi de omutiri ato. Akwa kreta ne feto so edunan ede ho amanebo ede aba. President Mahama to pay 3-day visit to Zambia. Leaves Accra for Dubai. Katafa etaso dumiensa. Na Ghana Mampeni John Dramani Mahama Mfoni dano mu kirema Ghana Mampeni ekwo ensrahwe ewo Zambia manim. Nefu ama akoma akomiensa ensrahwe no okwo ewo Zambia manim.
na ne nyina fa adwadie ho nsensem se beboa do man yɛne ama ahodo akomwo nsuade hu na ka bom na yɛtumi mempuntu atumi akoso de ama ɔman Ghana ne aman ahodo a yɛne wɔ mo edin sa wɔso titiriw afa adwadie mum na meka se de Ghana mampeni ekwa mu ɛwɔ Dubai mɛma obefiri hɔ nom no de nani de akyire mum ɛwɔ Zambia ne fua miensa ɛna ɔkonsra hɔ akwa krate edin da so ɛyɛ The Ghanaian Times ɛde ho amanebɔ ɛde abai senior yɛmmontra ne yɛnkɔ ne yɛnkɔ mum ɛwɔ The Dispatch yɛntuntra ne yɛnkɔ The Dispatch ɛde nsabnam na wɔkyerɛ mu towards NDC's 2028 flag bearer slot Esedin Katiers son drop a hint by saying the time has come. Hey, do. Kratafeta so dumino. Ebo baba. Agura udie ebo baba. Se wakai me wafase patience nya konyomo no. Awu say Yankopɔ ya adoma efempem ye ne aduonu enwotwe abato no a ebe no Ghana mampeni John Dramani Mahama Piao senior man abato no ni ho kwan so betumi asan kogina se yento no so abaso mampeni bi efi se omanga na amamra no maye kwan se wo ye mampeni a betumi akɔ ne mprenu 2 times pe nti wo wi a se wo sɔre so akonwa ne nye ahenie ana ohene bia na busua bia akonwa nti no emra ne se wo wi asifom na onipa afromra na NDC amanyokuro ne se na akonwa beto wo 2028 nti no amanfo ahyase lazy mion butumu a kyese wo map o mo ye na kire ho no enya semkuma asa de akokansie bi koso a ball bi koso na tumi se we de player we de ohwese na modern mo no kwana e bi asa de ti be ye changes no bia ni abere ye wo map ndam touch line no so mo kire mu a ese dun katia ba abekasa e kire mu asisi de bra na so tamaso no eye hwan asem no okan ono ankasa na sene papa na tama aswen nyasem kuma na ese nso ohwe NDC samanyokuru mu a empenifo mo asoma amanyokuru mu pa chepa no yem papa national chairman edema NDC samanyokuru no oniminyamfo Johnson esedu nketia wasoma chepa papa ese de ete no se bibia nsakira de a enye nwanwa se 2028 yebehunu na senior man General Mosquito from General Secretary to National Chairman. Obetumi betu beka so betu franka de ama NDC samanyuku no ewo 2020 inti bonhye ne nso senior daha na ode ne sesum na no kyerem se eboboba ndi onka ahwe se di onka ahwe na mbom no se de etie no enye nwanwa se National Chairman for NDC se du nkatia ba betu franka ewo ya meyoko ni demu aya ne ho sensem abayi na breakdown of MPP's internal voting history since 1992. MPP Emanyoko no efitiri enfempem don crown de crown mienu 1992 ebe pem 2026 one internal elections o makwa yi on franka etubre edwumadie no hu kuntabu nyina ba won seka ko akratere ma ne fa etoso mienu no enum ego the Dispatch ko akratere ma de hu sunsuanso nyina ebe tudwa ede amount Sansana President Mahama ranked 5th most powerful global figure and on sensema ba yaka ho nsema wada ko akata enum enti yankoyenim IGP promote all members of special female unit named after Otumufo enyasem kuma IGP and etimia promote chesene special female unit no matuden omode asante Otumufo asante hina Otumufo se tutudin atoso no promote mu nyina bibia konkan na no aseme se na do ma hene buafuo no bojampa ese ba ne se na IGP etumi asesa eposifu akọgba asante hene ho ban wo ho mra amudia ekweside ne ade munze na wo ye press conference kra senior wote wedwapa se na asante hene ye na yi so national issue ese eposifu ne ade akugu wasa ka sen ne buafu a ndra do ma hene wedwapa so nim do ma hene wedwa ndra me hu so wedwa friends am twere phone shim keka na adwenpa na the archives ko wakata nde aba na wo kire mam only 2 of 22 doctors posted to Otil region report for duty. Enti a doctor for mako edionunum 25 and empenifo 2 onom se omonko otimanta nim ko ya adwuma nkosom
arsabe ahodo wo ho nom na omo kire mu a emu mienu pe na makọ adwuma omo amaka no edonu miensa na obi anko aden de omo se na adan de na yaye mo yakosua homa abo adwumaden saa na masese de yakogo saa kurasi tu saa de adan social amenities kura ye pebia yenye nsuo hu sensema nyina nkene betene mabasa ento madwa pa o manko enne ndrada onuminyamfo kobna minti aka no no yosoafo hwe o manga ne apomuden nsuo dwae park ka na adwen o se ye nchede wo monsesa posting ne mambe bia wode makwana wa na mbeko o monsesa no adanya Ghana fo ne wo ho hwe mako school awie na mawie na sa adwuma ba na monkoya adwuma ene otimantem de na ye de mpeho o mpeho na pen ehwa na mbeko kire ba monsesa ne nsesa ne chena bia wode makwana wa na mbeko ntedo numiensa na maka no sema nkwa ya adwuma na se manhwe ne yie na se omo posting ne manya adwuma manhwe ne ya debi no mo ba betena fie omo nsesa no ntino mo nkonko ya adwuma ene ho sensem de aba no na mbisa se saa wo ma mo do mo kwakura se tu saa na ade na mo ye ma wo mo ene so ya se mo hwe ne yie o mo sesem ma wo because obi ho no ma senior otenkna ha na otam na de ne kwahia kura se wo saa na okọ na nyinam kane na ade ne nsuo hu sensem ne ntokwa ne ade wo zo odo no ede enti mo do mo kọ ho saa na mo ma ne marketing ma mo soso ani agere mo fa bi nka ho ma wo mo mo fa bi nka ho na mo na mo so munya hoden because doctor ni de wenya sound mind adwuma na wo ye no kura no ontumi nya opepa mfa nya adwuma ahwe kura na wakwakudi awu nti aya momwa wo mo momodi an fa kyekye pangu akwam ma mo nya mo adwene se Ghana ne yekuma ase ne nkran eni kura kese nkwam mo we kura ase ne sun feeling fam eno so hia serious o senior sabe edu baabi ya tune ma bebra jeje mu be kwa ala sabe wo kura ase baabi be kwa se de hoto wura kura be ho emoa mo fa akade enko mo ma ho no mo so nya akọ no eno eba ne se obi akọ ho kura ha no na be kwa ma to ho no nyina jeje mu nti aya saa miamia hodo no nyina no muntu hu anamon na mo ma ne ma ya kama ne nyina enye kura kese enko ha enye fine ko bebi we do kwa koduru atumi say yes wo shebre pare bia koduru dia no odene doctors na monko ye adwuma mu nyina ye Ghana for but penifo na ma wo so kwa ma tetena munye de na radio gold sem training ba ko dia to dwa akire ma greedy apprentice misleading regional minister nti radio gold sem training ba ko ne wadwa no o kire mu am eni pani bia Ghana man pani bo mu din apprentice ni bia mu kire ma chese ne greedy pa eni bre aba eni bre kankanti no ama mo atimi misleading regional minister ho sensem pi na aba ho sensem abai yentu nkoya nim ne nkoya nim na di Enquires anso aba ono so atimi an Enquires di bia ba na wo kire ma $54 billion sink to trade related illicit financial flows nyase mukuma entisika botene $54 billion US topable money ena mu chemse mekese dia senke akwa trade related illicit financial flows ese sikadia bi basa koswa emo wirampa pa ko akrate de ho sensem dia na omu kire ma 2026 Ramadan fasting start 19th February enti yenuanom amuye musliminfo a bomodin ade momma abofom na mabom paye mala ehira Ghana no mu kire mu a makwankire no Ramadan fasting no ebehyaase ewo gifo bosuma ye womende tosu dunkron ewo mfempem ye no de nunsia mu mba behyaase de muyefu na to ho na mabom paye ama omen na mosom ye di atumi abaso nti ene ho sensem no wabai nti ayifo na bomode ne didi pa ni Jamila na ma Jamila me wafasi Jamila tema ne ma aka no big city sam so ka ho momode ne di preko na fast no enya simkuma mbe phone na nsenya mbe phone pa mbe tutum eti mu ni di preko na momen because kakra bi na muba be ya kwanchene abompa ya taga nachi na daybreak odibiaba no chem say shake up in police top officers moved shake up in police top officers moved make say the IGP na nia brese krodom ni pani bi watumi se wedi enkomo yo bolo pa otumi se wedi mo yo bolo nanso wa shake ne ho a chese ne mu wayiyi binom de makokọ chese ne positions akoto a
Enyasim kuma kra IGPC on tana to so magana ho ba monsem ennesa muti obo adwumaden wadre kwa ka tade ho sensem ede aba na masebadwafo kwa ahomjem kakra Nyankopon ya adom enne wadom ba kwa kwotena masebadwafie akwa setena ete ho sensem no Parliament reconvened today. They said the TNN, Mashibu for Bessa Quasana. Aqua, ye. We Mashibu Joman Hus and Semono. About Sen and say, my for Mokakra. Obatiana, objection, please. Aha, near the idea. No, sorry, pigeon is up. Mr. Speaker. Aha, and then Betty, Mr. Speaker. Oh, Mashibu Jum. Omokane mu ye dabatin se ne ye obi ho ko ma shebe dwon nkasa da ne dia betia ye ne di obia we kan bi ne ho nsem na aba no na eyi CDS snobs Mahama over retired soldiers cash enti penifo adwawo omadwa pa omukire sojafo ni bi akwa homuje mu a sika bi ese penifo hwede ma wo mo no aso ma penin aswa nani sese bi peni boni a waji mframadwam ese ha adwen itomadwa pa mu kirem a saa asrafo na military fo bi o makọ mahim je retirement sika bi awdo bi ese o monsaka no mpanifo nya temporary prechi na ekom ya de won omo ya ekom ya de won maso man sompa tom kakra wo mu die nya meanum nukure ni mpanifo ma ne nkam kura na pom de ho nsem aba na Dr. Alhaji Mahamudu Bawumiafo ni dan wo kirem a let's unite to grab lost seat Bawumia to MPP enti Dr. Alhaji Mahamudu Bawumia kirem se ne ukoma shibadwafia MPP amanyukuru no umakwa akoye minority eyiwo chese ne mighty minority omo asua chese omo shibadwa akonnwa na ka be ya de wotwensia bi pe esu akra na ekonnwa makoma 276 edoso pawo na wotuma mwaji munyina firi musam sa de aden preku 276 no mwaji ama na ka 86 efiri munsem 90 manyo kwenkutu atumanya mu oha enu aduokron chese mu chemu mienu mpo amunya fa abei Dr. Alhaji Mamudu Bawumia chirim se ye ne ya pa ya ne ya ni senti no momodi yanka mbomba ko no hu senti timu na kofa asa oha we nyina de bra manyuko ni senti monka montuma mfambom prawo ho yi ba ko firim na bu mapon na bu na moka bom dia emunti monka mbom na ntetimu ka sentwi sa ne man nyina munyai na implement yokunu fantom efrempo na ko ya doma 2028 monje saa konwa ne nyina na masebadwam MPP emeyo dom kese masebadwam na konwa na monye no Dr. Alhaji Mamudu Bawumia emediga na mampe no mesesa o man hyebere anapay daybreak ede ho sensem ede aba na enyasem kumo na from fire to no lessons Ghana circle of infidelity chesene ye fire here fire there fire here fire there na no pay the national forum kuraka tana ba man say Ghana eja hodo aye na move say na ti kodwo be pem ne kwabra ne nsu ahwe mfiri mu ene ade be che ade be san fire here fire there fire here fire there ede ade Wamu chirima eye die pa na ekoso memu. Eye honhum bi na etata wa man ana nipa na sebe ye ni nte ya chese ye ne adwene na yetirimu ana. Se de biada na jada ha ade be chi ejada endra nso ejasa to kurum ha mu bio. Ede ya. Don't be say sebe nti je na ehye Ghana fo bebe sa nte say ye nsu ahwemfiri mu ana te biada ye beda ye beso na ejato baabi. Ahomtio. Enti ko wakrata na kasa. Se jashishi yakoso o mayimu tisabe kwa brani nsu ya nyansa bia mfiri mu se de bia da ebede besoro no na che se jashi o mayi ede ade a enti ana pe hu sensema ba ede ade a hu sensema ba na ndra nso se de munim na no ebi koso sa ebi koso ena Tolon senior high guest dormitory no eja dem train ma chere se bebi a mofando omutiri beto kura na eden aje se omu dormitory ni de bia ma na da no je se de nyina eja dem esini Sodom and Gomorrah na nyase mukuma kura ka ta report se je se jahihye na ekoso Ghana ha ne de in fact airtime pa no mo dwene ho a omu nim de ekoso o manyima de bia jahihye sa nti omu de omu nim de ekoso
timpanifo tu ho anamo na de koso no emu oya pa na sabi mako na enimu akoketa no pai ode ho amanebo ede aba gani jasihye ne de fire here fire there fire here fire there na DJ yanko yanim na yemfa we emfa ntu yasebo ko akata mboso no so a na the observer de bia ba Dr. Alhaji Mahmudu Bawumia eti aba na ochirima 85,000 plus delegates reject Bawumia despite top down rigging plot. Na muchema Dr. Alhaji Mahmudu Bawumia ewomu say aba ne de odimunkunim de nanso MPP delegate ni bi chirim se ombeburu beye 85,000. Omu hu ni se one de pass ye pobia ko 2 franc akogi tumi ama Ghana pa 2028. Send this MPP amanyoku ni dimu de. Senior oyemre. Omu chirim oyemre. Se say amanyo sem na nkasa no nse danim nani so saa. Nti ye no eyi wo nwanwa pa. Say penifo na afo so ade na ba. Omodwa pa, omodwa. So Dr. Alhaji Mahmudu Bawumia pa MPP ko gitumi 2028. Eyo moya nanso ehun nsem na abai. Sanso na Africa must move beyond raw cocoa export. Ehun nsem na aba no. Omu kiremu ahun kyekire bekoso. Na CMC margin director kiremu a pempenso ye duro na ehun hia sai ye beti cocoa. Ni ye pagere nyina koma abrofo nsem monye. Na monane ni na monfa mre ye ha na ye ni. Ye mu ye millionaire de ade na mo de aba na ye tuatua moka ye de ntumi mfa mo bra bia ehun sensem kura ka te ade aba se sa na ma na twam ebra so se esisem na ye ja sa na ma na mo ayen koko no ye ne aso ye mfa nya bibi na beboa na ye nya se de bia ye besesa de akwa ma no ne na ye de mfa mo bra bia e ka sen enti ye nyina we sune kura ka ta mo boso no pe no ye fa ni nyina emfa nsi na sa mekọ no empenisi abonde ajakwa enya ne kwanti birthday bia ba mentin free honom na de di kan ye happy birthday ekọ ma Christabel Safo Eco School ewo KSTS Kumasi Senior High Technical School ewo Patase ene happen to be your birthday so ahofe Nyankopon hye na wawoda no onye no sonko yedie ene enkwatente ne yesre de ama oyempa abon se school na akwa Nyankopon mi wadwene mu ne oma uni de sonko adachi bia no obetumi abeye penipa e de ama omen ene ne dachi. Say happy birthday once again goes to you Christabel Safo Eco School ewo Kumasi Senior High Technical School ewo Patase amishina woda no wanye no sonko we every DJ Bright no say yemfa woda we emfa emaum sanso na next one no ekodiama Mr. George Sapon we ye MPP communication team member for Ken we every bibi nchen so BBC yen kan kire Mr. George Sapon we ye MPP communication team member at the Ken BBC yen kan kire se na your birthday so siria ya menhira opi wawoda no wanya ne sonko enkwatenten eni onyini cha eni pawom ena yesre de ma no please happy birthday once again goes to you Mr. George Sapon MPP communication team member for Ken ya menhira opi no wawoda no wanya ne sonko we efri bibi nchen na ne kwakra mu no ekọ ediama Mr. John Akwesi Amponsa we the chief executive officer Edema Brilliant Education Consult Brilliant Education Consult and Publication BBC yen kan kire so pewasem yi podo ho papa enti ne twede ampon Yankopon ede afeba ko ede afa aka ede aka mfie ho am Mr. John Akwesi Amponsa we chief executive officer Edema Brilliant Education Consult and Publications senior ene Yankopon hye na woda no onye no so kwatenten ni yedie nkwanfe omiwo mu ena no pay yesra ede amawo bibi ena o se yemfa woda sunku we yemfa mo senior yemfa nsi na dwumadi ahodo na aka no ento aso right can you me that quick commercial break here ba Anidaso Wɔhɔ Obia yebeto aso yebesisi ya Ghana fwe yati asem dene Abibek Enterprise ede niyamba papa bo seba nentade empaboa ene bags de a ni nyina ye Abibek Enterprise ye wa mantade ladies top emema ene mba jeans ye wa bag papa bi bed sheet pillowcases enkwada ntade bi a wo peni nyina no eye Abibek Enterprise enkwada ne mpenifo underwear school bags ladies skirts emema shirts ene the t-shirts ni nyina eye Abibek Enterprise emema cargo shorts emema hoodie empenifo hoodie ene sports
t-shirts ni na aye Abibek Enterprise Enterprise at the bail aba ne wada from fofofo won so bra betu bi na gi sika gu botom yes adepa and the turn ho ni na wo Abibek Enterprise hwehwe Abibek Enterprise Domi Total Filling Station and Chenhwa follow Abibek Enterprise on social media on Instagram and TikTok aye abibek.bill on Snapchat aye abibek_Abibek Bill for Abibek was 053-812-9775 020-815-6691 and now 055-902-7012 Nemom Kai Abibek lines ning now on WhatsApp so Abibek Enterprise and home of quality bill. Minia femme waso any umre kakra na menka Diofosu Plaza Hotels 171 Trail se wo pebe bia meetings and conferences are anyhow because Diofosu Plaza Hotels a very spacious conference halls are a state of the art se e kom deal na wo pebe bi ya obenya duane a emu ode ne mu ohwam na pomudin wo mu adi ana wo pe ensa papa betre abodwonsa ya so bogu mi na se ni pedue mu nyina ba yo fam anom dia menhwe be bia se Diofosu Plaza Bar and restaurant. There was swimming pool, gym center, salon. Yeah, a member and a man to Missy one trini. A fair modern event center. Yeah, very spacious with a beautiful environment into musical shows, weddings, christenings, parties, and all your refreshment programs. We've got you covered. Memory fee, weekend piano, live band music. Yeah, Mikawum, nebe sheku amoniaje, Echegusa, oh, Diofosu Event Center, Diofosu Plaza Hotels, the Dime Papa, in the Buso into Saope hotel accommodation with a serene environment. Ya ubenya wa sumdrie dia. Ya bia ya punama. Afe ye wa 1-bedroom and a 2-bedroom apartment. Ya ubetumini wa busia abetinem for a limited period. Afe sheshe Diofosu Plaza Hotel. Etra kwan ewo obotan so ene atechem ya ni nyina ewo koforidia. Ebrin so be huyen wa hwerase. Ye ne fire service station no ene di nhwani mu. Se wo kwa adenta. Ye ofrafra ha ubetumi afre yen ewo homayi so 0530458834 na 0207979461. Email info@diofosuplazahotel.com. Website www.diofosuplazahotel.com. Diofosu Plaza Hotels, where luxury meets comfort. It's official. DLFM 106.9. It's a brand new day and time to tune in to your #1 breakfast show on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ with your host, the one and only Hitman. The one and only Hitman. News, interviews, newspaper headlines, current affairs, Monday to Friday from 6 a.m. sharp. Start your morning right, stay informed, and get inspired. Only on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ ma Obia. Super whooper.
$106.9, 24 minutes after 8. Anidaso Wɔhɔ Obia. Well, let me say special good morning and come at the Babylonia. At the Babylonia, what to say? Special good morning going out to you. Only AJ baby. I don't pay more age media in the life. Special good morning going out to you, ladies. Ladies. And when that Lumba said, Brony, son, I would not hear. Yedian Sanki, Yedianka. Dewu. So, was it? Sergeant of the crew, JJ, or Branton over. Shabba got your Sammy Biat and I see out of pay. Simply now, if you out of pay, you made him come on. I'll be back Enterprise. I'm making sure we've got a wide range of clothing and accessories. Enter the Papa Pan and just I'll be back Enterprise. And your money, the Anidaso Wɔhɔ. You will dummy a total filling station. 053-812-9775. And Manta the Enquadadia, you know, Sabekabi, or I'll be back Enterprise. You're for Plaza Hotel. For the attention, my boat transfer. Valentine, my young corner face. I watch your liquor crowd. I would you for Plaza Hotel. Comfortable, luxurious rooms. Singing audio for Plaza Hotel. Very fun after was your reservation. 05304 58834. You're for Plaza Hotel. Come and experience the perfect blend of luxury. I'm sure about what you're saying. For me, tell us if you're Hanum. Timing now if you're Hanum. I feel me, Mark Quadraquab, and I feel no paying Koma or Honum. You need some command. Join you live on Facebook. Share link, I high a deal 106.9. Home of legends, home of great music. And I pay. We are live on Facebook, live on YouTube. Inshallah, Kwadjo Samibi at Nasara Pai. Kwadjo, Machibium. Major Subakobra. Bibia Boko, dear. Yeah, Yamiado. I was coming the birthday man, no crack on. And I was so bad, then would in the bruta pa. Oh, Yamiado. Yes, and I birthday no deep pa. Kwadjo, no pay me, Pessi, a dim comoca crap. Okay. And I dear be cost one may more. Yan na yanka wasama. Some years to come. A bedgin sem. Penifo ya kika funo ni ya kika madam pine. Penifo wa bebu obi a wo tabu. Wasim penny won to sa aya na kon bebu no die mu. And then your youth of today drugs. Na me hwe video bi amrante bi abɔ ampesie. And ampesie no wabɔ no. Me body me nim se wodi ko bi na atwim. Say weed. And what dear Guampesi fro ye wabo and wotri. The use of drugs, the abuse of drugs by our youth today, a idea very, very serious. And Mrantian Mabawa, tramor, weed, cocaine, Ghana, Kwadjo, it's on the rise. I did see this saying no, Kwane Kosro, Kwadjo Maminti wanna pay. Right back up, I'm not saying na young fancy I may tea for or mutiano pay bill. Na me boy yen topic in the moa. Nubonenum, enom. Ya dear bakwa, won soon swa, deba enipa apomudin eso. Yakase nubonea. Yes, I did no, a dinner better so no, a down and cassa nubone. Says I don't know a the bonnet. Na the bonny be also a wonsun son, the papa cry wonsun son so bonny, nana bonny. Ye won't drop a bro on ma. A penny for ye, yes, a doctor from fine sayare. Okay. Ya what be any pakura comu and sana said Bruno, yet the amount. A drew be and penny for tenants ye, no would you media potia.
a omo kan say say duro na eso omo de ye na the underline where the wa ne ye abuse ade bi a wo ye na wo ye ma no boro so no ene ye kan say wa abuse ade no wa ye ma na boro so sa endura hodo a ene akoye fashion bi che say unum no bone kra say wo no we don't know what's up unya guy yeah wonya guy ba kokra we obi a untumi nu when nte we ekolu tetefo ni bi kra 1975 fo ni bi no when nte wonya guy well bidika kan say Bible say okay kan Deuteronomy homa na o say Nyankopɔn bo onipa no gya ne pema no say ono ano o de papa no owu ne nkwa sinanim na onfa baako ene otu nipa fo se onfa nkwa no ne nasefo anyankwa wonim sa niamma ye ho wo manum se mebunu no e won sunsuanso a e de bre ye ne yankasa asankwa nkra yetu sa na mo no afi ya busua ye wo mu ena afi adwuma a wo ye no e benya sunsuanso wo adwuma no so okay afi o mamu no nyina nso e benya ho effect e wo ma no so you see ene aya wo miamia hodo bi na behu se obi awu eno kraye nkomo e wo hɔ a ibobɔ ba ye besen din the last time ye discuss ye but ho nsam guso e kɔ so e besan ka ho asem bio okay and obahu so obi firi mu a na mebu no no omo ahyehye omo ho no matamadaka no na omo didi agro na yatumi ato emu na ato ba bi na so abie na omo didi agro sabe menya sure se nimpa bi a na adwene da fom na sabe adwene esiso pepepe na bibia ma na ni so bi di sansem hunu ne da enra me hu video ni sa na mesia fa na me se eh enti abusua na sa memu ane ye na emu ni sa no abusua pani bi anim abusua titiri ni nyansane bi ane abusua anim ya tam emu efunu na ye didi agro ye tumetu ko wiem na ya so na dafom na so abie odonyo mani a ana me kan enro ya bu bobi ono anka se onim de wo ye o de wo ye no kura wanim enti mi bisa me wo se enti o mayi wa se wa to credit aguna ne so o mayi wadache aya na ye de so mo boy mpanimfo a wo mu di anim efiri se ye de o manya hwe o mo nsa mfie duduo be de wo honi a babia na ye ka ye pese o ma na kɔ no ye ntimi nkɔ ntimi bondodo na ne o ma ye jobless aye nya dwuman ye enti dodo na bo mpa ye se benya mebunu bi adaachi bi no o man betimi abɛhwe o mo nsa fi se mpanin se empeni to efonfon a aya na ekwahye mebunu die okay enti ehwe animu se nko ma no mpeni ye di animu yan kakra mo ko anim ene mebunu pi na do mo hawura manyose bedu baabi no ebe yanke be yo ma openi bi a obe yo ma mpeni obeje bebu no be ye 35 wuko ebi se Rollins ba foforo no ne ade ni bia nanka yo ma o ma mpeni bi a oye bebu no nanka na Ghana mebunu watie yen hawo na ko maka bia me ye mebunu a ombe ye asoafo ni ejese mo amoye mebunu ma pankasa na mbisa me ho sa na de akoi na bedu baabi no ye benya bidie ebe dion because ene wuyi mebu no be te say 100 aw hagina ho no ma chairman emu be te say eduokron no 95% nyina abuse drug okruma ade ayo motesem na hore ho 95% out of 100 I'm telling you the other bafra drink anom ne wa daisy no de adinsem hunu oh yeah ebi to me de frafra different drinks ne wa no wa ye twintwan just obone chem so emo enti won say widi ekwaso hwe ana no boys ya mo so onko akwaji tuo de afri post ni nsem yi you see when nyina husunsanso o sabe so ye bebu na wadwene da ho enya kukuduro nko na dembo bo wana mate se bibi hye unkura se kwajimi kake kwajimi wato credit aguna ni so ntino eba ne se ohu ni se wiase nyina ne dia enti ono de ne nkwa akora agora topra omfa ho o ma ne da chi ne didi agoro no chama the last time you can wasem say sempeni fotumi do nasi from enduro ni fa hen na eba because enduro na ma enkra ni be omunya bi nto wanya bi anta abejai yati wese si essence be sigalate a short to Ghana ha na onya bi nto a obetumi akwashi sigalate unya sisi ye pensu ye enuane se yanya nsu anya eduane an se ye de combat na ho enti mpenifu na di hu dwa no hwan mo na ema omo kwa ma nduro ni ba na eba yi Ehi fa na efa na ba na ebe yi. E obi so asede e so hwe. No hunu se sa na na so bete. Be day in day out. Nduro ni ba na eba. Ti se no na nyai ba.
Ebaya den se mebunu ni bi na ye omo desa no mbejai because ndo mu kire mu asabra kobra wonno ma ze de wiase ni ya wo de o mutrimi o mo de keke yese wonno mpa na wonam ho ase wiase nyina ya wo de ya ni tirima na doko ndi odin sem huna wo hunu o jese wo nhwe kora ene yade ye ni ene mebunu ni bi aka wonnom ene ama ni pa bra bo pi na ye pasa and AJ baby the message abasisi a no pe wo say sisi ade abakra say the latest trend abane say ade ye omo tumi ye ni cake pa ni aye ni cake ni aye ni toffee ni aye ni biscuit and ade very very disturbing we na say wadamfo bi ne bia wakwasra no ne bia boys matwa ahie mu a ibi kura na banku ne ya kanade ne bia frafra obedu bewie babefie ne wasensen da ho ene hwe depression ahodo ekoso ene saa ne ma ahodo aye fam personality disorder ene hu bebu ne bi no gina chaman wotumi se nimpa ogina ho wedi ejese wase ya wie nimnyamfo kama bebu na atumi se wedi enko wa hoden o sipisi obetumi aye adwuma bo na busua na nkomanya ne so mfaso personality disorder wasai wasai o happy na de ma ye nipadua eba ne sai obi efa ne sai suicidal thought na eba ne trim afi adwena bi ni ho esenko wadwen adwena bone tumi ba ne trim ene mebu ni pi krono ahodo aye bo nyina sa ne ma bebre na aka ho bio eba ne mu sa na ono otifri ya oni break ntumi nya ne hwe ntumi nkyere ne foko ene ntokwa hu na mfaso ni so wudi agro bekun wudi agra obetumi agye nkwa fi anka krono dodo a ekoso so nam sade so oh yeah because wo kono na mo busy drug mo nya ne kwa debi ade che obriska koto foforo I'm telling you na wo so obokrono wade ta ho no afa wo huno enti media ade ba kwa me hu se bebo ane se ye besre mpanimfo no ekwen ye fa so ma nduro ne ba no se nduro ne gyae ba de a na o manya bi anto a wo mepe mba bi atena but as far as se o ma kono ma hu se mu ode no na empani no empanifo ne ensi ho kwan ne de chama be ya den se mo bi no betumi gyae it is about time so betumi de o mani monitor baby atundotun nduro no na yesi na wo kwa kro mo de sie because some of the even licensed chemical shops ni bia ho no ye wondro bi ho no ma mra ma ho kwan san woton agi pharmacy pe but omo di sie kukuam omo di sie ntimpanifo no ba inspection kura hu omo di sie omo nhyehyɛ nsi ho nti wo kwa no ma yi ono ama separate that's what they have been doing ye nim de omo ye wo system nim nti de na mpanifo no ye pharmacy council for any narcotic control board for de na ye ya fa ho because Ghana mebunu ne chairman wo de ya hwe edu trotro cars nam kwan hu ya sa ne ma na ye hu no kwan hu ni nyina ne sunsanso a drug abuse ne de aba o ene trotro cars o mo na ma woni mate na ono no okofa person nya wo bus stop na mede me pe kwa gina ko me peka na Obia begina wa ka kire me se ma foka ni ntime je driver ni sika wudi agro be pa hwehwe sisi a ni nyina ye nubone na boys ne numu no enyoma ni a dabi ena bus stop bi ya mebu na je ho aboso ni nyina ya sa nubone nyan na won wo se ne ho empo se obeka sa won te ase na dwuma mbedi wo no ni nyina nubone na de koyo e besa na odo ma na ho ba mo nsem yen secret ne so tu asem yen secret na enye because mebu no betimanya kukudura hu ni say ye kura yen suro post ni yen suro sojani a chama na ehuma yen because ono ba wo ba no wodin de je se ono hwe nka no ubo no tuo kura mfa no because ono wa free ni party biem yes oba wo so wa free ni party biem nti je se etuo ne kan no wada ho wawie na nse wa kai se wote yawo utwa no kura wonte ti ese hwe ni ye me de ade betumi abone airport ade na yem yenu de se be fa fom ana be fa wiem eye tu de se be fa wiem ana efom ti de na mo ye wo ho ye borders ne se no migration officers de na mo ye ene Ghana ni obi de adebone ba kura obeduru ho no ma no ahia se ne kakra ne se be ka na ye ndia customs officer I'm telling you of ho ben ade ba kwa mani age ho de IGP ye ne nansense we ye police ni mpo na se wura adwuma ne mu nkyempo na se wokọ obi ejimi na wo kye no na o man bribe na wanje automatic ne ye promote mani age ho basa me feel ni pa ti se adwuma no onye no mfa nhye eposifo ni nkran any immigration officers na mo mfa nhye o mu nkran sa bribe gye no se sa ne mo no mutumi jai sa akata so hye na black obna we nyina tuo betwa right because the ode ba no obetua sika ma obi anse wanya kwan de agura mu ti se nipa na ono obetua bribe no du wona yanje se sika no ne ye kye na
obi bebo no hu on fa ho bio right don free or the beba airport no so do wa ya che no bribe bi anim a embe duru pharmacy kwa no bi akwanya bi ato mate sente sa da chairman de ye hunu no kura de ni nkitu amu mate inshaba kwadwo same bi anopay I make it the point I'm coffee teller coffee for microphone Hitman good morning bibi aboko de nyame adom bibi aboko ye de radiase Hitman me o videos too be a me pese me bo because of your time need to know me pese first one no o Mario obebo sound am I na Hitman these drugs here cause no metimi aka say peer pressure senior na insuraba aka no cause one no ma ye be ka say wonya guy and then the party ye the weed afra ensa ye the ya set table a say cocaine wo baby ye the weed na is still no we did now almost antimi the year and more it be mutimi the year wine just for party purpose. Ring wine pa. I see. Na eni na e say na shemuma. Coffee my video no. Video no. Enquires boys too. Join you live on Facebook na be video. Intino. O Mario the better so Hitman but you make hear sound. Let's see asema omoka. Okay. We come here, we bringing drink to smoke. Cause smoke without we is a shit. No be soft drink so. It be things. Yeah. Smoke with something is great. Smoke with drink is great. Official guys go say that it be allo drinks, no be drinks so. It be something. Yeah, it be something else. Hitman. Coffee. It no be soft drink so. It be things. Just say I almost say a life. And your soft drink, things. Offensive niggas go think say it be soft drinks, but offensive niggas no say it be things. Hitman, near kosunio. But they be ame me say these drugs here kosunina. Ye man who kwan or border and a bedroom chroma. Me boy, no clear. Ye man who kwan or border and a timid tra bedroom chroma. Say, just yesterday, Ghana Police Service, etche in Crawphobia or the Indian help. A free voter eba and no mass share diapers and India eguso and na Indian helps no ewo asiye 527 parcels. Yes, 527 parcels. Video na da Facebook page. Video na da so no scan that on Hitman. Do you know the amount of money? 120,000 cedis. 1.2 billion. And omode ma police officers ne say omonje no munya no monfa drugs in free voter MSN bra Accra voter ne Accra penu eno mutua 1.2 billion voter ne Accra hayano omutua 1.2 billion. Imagine say a free different country eba, imagine the amount of bribe so can in here wasise nduane diapers and a washing powder na audio gusu na indro ni guase drugs ni guas guase enti say when you smart enough you might think say or the diapers ni indiana eden e so me and na when you baby a voter region ya or the free voter region ban kan pone ben enti ne bedun kan ya say eno na abeti say Omobeka say offensive niggas go think say it be soft drinks, it no be soft drinks though, it be things. Because say your man who kwan say medru chroma so say because of peer pressure and boys in here be ebe talk annum. And it's really sad. Say almost 50% of the youth are dealing with drugs. Ewo chroma. It's really sad. Cause one woman say we tough no better for one taffy we tough there or benum we no or the be fretty or the be yan na me pile evidence ni baby by a time into no me the best here say the next time no me the more evidence beba confirm that as papa Bismarck edu say Bismarck for Mike na no pay enkomo ye no so bi dem kakra. Good morning Bismarck. Ghana for Joe so pa. Very educative topic na no pa odi aba no and very worrying so. I want say na me share my phone so and statistics be a me coming across article be on mature. You say about 1.3 million people
between the ages of 15 to 64 Ghanaians are addicted to drugs. And you say, Sisiano, you say the Ghana future no, and so Ejina ye mabunu so. They say mabunu so na say ebi say it's not soft drinks oh, it is things. And mabunu ya do machire da achi na mu ye say nti ebu say da achi ne e fan ye ko. Nti the can me come eti am Mr. Hitman and pay. At this ready na yesre mpani for mom kan bi wom omunti omu na nsi form. Say education na be more. And as a rehabilitation, we go be a why addicted to sa nneema we na heading so be jai. Heading drugs and it here. Ochu ho entwe. It is a rehabilitation centers and as mpo na even po say sika omoju on rehabilitation centers ona. On better to send e be boy youth mabunu no mizo on beti ma twom afi. Mr. Hitman opem come on. Yo. Ziggy, ever had some of Kodjaka. Ziggy, my minty on a pen come my bono. Mr. Hitman. Also, Bramaka. Mr. Abraham Tin, my mega tell na Timini, a friend for Ninkasa. He said, I mean, you have I mean, chat with you for once. Let's hear for Joseph. Said, I mean, you have Bismarck, a yana town, Miss Me and a town. You be the campo, police for my bomber basso. Could then say, dear, I'm the way come on bed the third time I who say, on my chick car. The DCAM who in a 4x4 V8B tinted glass over 1,600 something parcel of substance via who say used to the word we I have passed by no so bribes are 1 something billion or manje and about could be so no so ambulance and no crowd here the Pakwan share health a Ghana a health at ADB. One of the health center. I was saying you su car no you to see a GVO government plate normal plate in the boho ambulance. I no so na no so ase mumba. The police for the baso. Send IGP say ultimately bibisa uchi bibisa na ide ya promote too. No say police for no boy juma because 1 something billion there. Enyes ka ketua me aka ha meji. But say omutimi ejina no monje na say omutimi chiom e me ba me say no so beti. Sir, the movement of drugs, no substance, no movement be form. Okay. The substance nipo use nipo they get issue because if it's a tramol, say said okay, a doctor for which me a prescribe say tramol na no. But how am I abusing no? And I even cry no. It be normal drinks here no me o. I'm person me body. A bit me can't drinks we, both drinks we. No a fat toffee way, they fly way. And no can I see the abu no crowd. Inti. I know the way I mutual substance and the man. I know the bad quite here for and I mean could say or yeah investigation. No, you say one day yes, your investigation and the actually Nankasano. You must have proper Nakasa to Mate, may I say, Mammy met here for some Bremano pay nothing. Come on, you know, also for adventure for Brabna 0593 40 65 65 0534 050 199. Good morning. Morning, Arrivance and a pay what pump to say. Yamiadumo now say. Yamiadumo so me who ya papa, Pamaminti one pay. Mekoso abomo baso. Na mini anonka a year ya almost from Daka. Obeke na ye body na to baby. Mira Hitman. Okwa ye na si afi nipa na ewuno. Abrabo bia nyame asem nim sanete. Unko Kristo ni bia yi asinko hu sanu manoda. Afi me bad drugs. Ni amesre Ghanaian mpanimfo ne say security services omo hwe wo mo asetena mu yi omo atu kwan kwa brochiri bro ni police ni ana soja ni bia ni wa obetumi abrabo ni Hitman ko cantonment ko hwe ba bia prison officers te ne fridge ni na yi na sisi abonten nkoma yi tama yenye independent edanya ye sisi no eno na wo mo wom nti onipa no ni ba bi papa te na ketu enso no na woman bribe be dey no nje na me tu emrante ni maba wafu sa drugs ni ade emfa wonko si hwe Hitman uba come to 11 ha nipa mienu bi o mo kire ba ko na wo Canada ba ko wo US en na wo hwe wo mo abrabo a wo mo stress ade a because of drugs ntu ya brante na wo ye bia jai enra news Obia wo ni Obia wo akwala wo 3 years mi rade asem nko na aba na waku oba na to them wie so wabo hutu say onnom bibia sade we obetumi ayi okay Nyankopon enka onso ho. Good morning. Good morning, Hitman. Me ba chefro saying
Hello. Mami Tiwa na pay. Hitman, oya rehu bebree. Na causes of drug abuse, Hitman, and yeah, de ba fito. First one, ignorance. Youth bebree na who say, oh, they don't know the side effects of the drug. So at times they want to chase the new word drug. Oh, idea where you see about to go into Mameka can share. Well, it needs to be for rush. And almost in your no, that be member brand be a me pacho. Hitman, oya rehu. What make you point? Youth na bebree na. And now, finally, Baso Kase, woko bus stop now. No, we didn't know. What is the na bus stop when I will pick car? Just say, can I be party? I'm a passenger nafa. When more money star, nyadi before. That's it. Me that's what make you point and pay. Good morning. Good morning, Hitman. Me patch for say. Auntie Magini. Waba ye je wa magi ubiri ni yankwa. Wa bodin yo, mama mama baso ni adwuma pa mo ye de bo my Ghana. De menu ya Evans be kan ye no. Eye sa pepepe. Amabu no. Won wo dachi, won wo di agoro. Hwe sa yi abasa na ye wo kan. Won wo e wase ye nyina no, obekọ no won nyina te se de ye wawu na won wo di na yawo no. Nanso abrabọ de nka ye bobra koye nim ye monko ye chi. Enti mesre mabu no, e wo musa adwuma ni wo manim. Nanso sa wo se wo be ye sa abrabọ ne de obonsam da bi obebo opa. Amo akoye ne a enye. Omfa won ho manyame. Na nyame nsakra won. Na ye besre ye mpanifo no. Mo se mo ba mabu na nya adwuma ye wo. Won nya adwuma e ma mabu ni nya binye. Eno na ama sese enu bone no ne ade no ade won dem no ote woni oni adwuma a wo koya na ne nyonko akoto se betwe bi hwe enti enkwala no nya sa enu bone ne no no na mpanifo ne so nya won wasede na adwuma mra na enkwala ne nya binya mo ne nya ne nya adwuma Nyankopon enka won so ho na pay 059340 6565 0534 Good morning. Me bacha e frozen. Mediane Tommy o. Na me nti wa no pay Tommy. Ade ba kwa ye nhye ne to say drag. Ade a. E ma ulu to memory. Nti obehwe mu a omo aya na omudi ewu no bebre no. Omo ye ntida drag no. Na me kai say from 99 to 2000. Na operation bi wo ho no ma. Omo ko getos. Ekoye scatter no ma chichi omo bibuta se ade na twemu ana enei obehwe ye kro nkitua imu ni maburu ni nyina obehwe 12 years 14 years 15 years no nom sa no ama no enei nkra hanom kra minim cemeteries debria obekọ honom no na omo de honom adane weekdays a honom na omo ton no twe o yare fa ha ya school mu ha presby school wo yare fa kromo omo de hono madani get to school wo ho okay na chi another cemetery wo ho omo de aye get to right to me that say good morning me akwa me pacho me akwa na minti wa no pay me akwa ma me tell what you for me akwa na me tell what you ko factory DH if you na ko GM SS na ko transport no what road na isanko abudisimo mo konko he wo de na obet na ma correspondent mo kon mo ko he o menu sensi kuyam fansi kutam edu ahu mo ko he tanwa fo no mo yesan nyina so nya Ghana fo ye bia ye panama to ana alata fo ni mi bia fo ni ahoku bia bo menu na ko he ma yanke twari ni ekoso ma Ghana ma de dem man ma busam se e Ghana wadachi a province station ni weni na ahoku bia babeta no say man na Ghana Migration Service police service so ya for ahwe ni akwa na ya ke rupe ku ni kwanti o na ye mama o mu ba o my Ghana abiye dey dachi ye pa campaign from for say di jawa no dia so democracy moye ni a o mu fam ga chem o man ye bia na to nya Ghana for nya sa nya fi o but me ni akwa bi na me da se no pay good morning hey Hitman what's the
Obo very much. They say the madame cost. Mami too. Madame Koto, insurance at Tornio Suketua. Hitman, Mr. Police for one. Mr. Police for no. I say, they say no, my idea. Almost young boys, check, almost cast. I say, yeah, my money again, moi. So, but just almost a care. This is to be at the I'm checking count. About to be that car anymore. I'm going to check it and count because I never good bottle anymore. And I'm saying, Mama, President, or Dobruni. But what's the Debbie? So, and your man, our bottle, things day the bottle inside. Thank you so much, Fasti. Good morning. Asante Zongo. Papa. Ubreni Yankwe. Ayo, mami money tell kakra. Sani ya madi ka kano no. Yesi ya mpeli borders no. Ane sese mu ye ding. Suwa huo. Ebi se omu no omu feri hubiye mo. Omu feri nsrohi. Ekwam toma feti tebru. Ni wi nkasa. Mi de babi amwadi ya di tareme. Omu pi. Obi bakwa wa nyindi na ho. No di husau. Na di eda mu nsronku biyem. Omu tenkuso mu ye diania. Papa, Lesi. Omu de Frank Quine, from a co. No more said here. Hey, Mother, any pipe, yes, say you. It is a part of your Frank Quine. At the end of Gumon Woody. As he may what? Yes, what is say? Mate, good morning. Good morning. Me ba Jeff Rossing. Prophet and Saturday Gross to Dunia. Vi na koka semode. Enimia sem. Ene se nipa nya nyum. Do abodam. Una wo bebi otimi ku free. Nti enya de papa na enkofo me bo abaso ya Arab. Arab bi di fa ohohu soja. Na ni no ohohu emedi boni wo omeni. Usuganafo. Ya fa ohohu soja, ohohu police, ohohu president. Ani tina omukunya ganafo saaro. Enya de papa ana nde ba ko e kan kura e dangerous. Babu kind, Quran kind, this are kind. O three insati yin ko kensu. No computer so. Na fa tin time. No ni body out of fresh. O so yare. Mate, me that say. Good morning. Good morning, Brakaman. Ba Jeff Rossing. DLFM and TV, because I see Congo Committee. Mami ti wa no pay. Brakaman, yo, Yadamase, and the Modiaba, my idea for Yenishramu. By, you say you to need the Brakaman. Unya akwalase ebia almost say SS fine education akwa se wie ni mpono na adwuma ho no so me adwuma kwa free keke mpono o meye no na kwabla onye da because akwa SS wie no di wi tramo no ebi kwa se kwa fra che ma ye pad no o mutimi di fra we the sign sa ensa sansa we no o mo di fra no hold on what's it mad a man said, "Pad and the woman." Almost with the fra, 5-star. Send me toy, be pa, the fra. No, me brand be a ding. The France I won't. If I try, no, my voice, no, my doman, one, not maybe I didn't know. And Nigana Hakra. It was a match up and you call me. I see. So you man's own singer. It's a Jumadia or my mupa. We talk of Fakra, made more, you don't say we out. That's what they no sa near my duboneno. Any sa we no more to my best, you know. And they sell Koran papa. Martin, made us say, Yankopon and cat on so. Hey, near my coso. Good morning. Morning, Brakaman. Maybe Jeff Rossing. My friend Antalaba, my friend Tamanuta. Antalaba, my minty one pay. Mr. Brakaman. Sa e no money de. Woman mo hu ti sa kwala. Omu peni muni ti sa kwala na nse mu mebe bi nya case wo ejura na ye koye na ye ba na boy ba ku ba fie na boy bo de ni say oye mate ba ko ba say wa kono bi odi ni ti si ho no fiti ejura ti kumase we pede ni tie obi be si wo kwem ye nyane no sami bo na mi say we e wa na driver ni si ba e no o ro ahihwe ni ba form no so ni tim di bo ni gate ni ansa boy ni ba ni wo so na mi say mukuta ejuma umu se uko party
No mama usobula. That come na. We. Mate, me that say. So go parties is here near Mount Sobola. Be very, very careful. Good morning. Good morning, Black Obra. Your friends say. Your family say 2.9 months. And council say do. Black Obra here. What the initial trotro drivers and no mate. Omodes and Amodes and Sana Modavit here. And the trotro driver be air cross on show because they are winning this no or cross on showing or we are not saying in order show. It's to face the most of the trotro as a taxi, the dressing a decent. And now matey or camera, the TV not now or the driver not the car, the TV. But some person not the attitude. How are the TV and the death, Sana Nagate, again your papa. In Tigana police, and consider bay. Say, Nipper, why we shall cross also in Nipper way? Shall the dressing, began a betty ball, shall be a boxer, shall Nika channel, Nicolas man lances or the chica. I say a show dressing and appearance and take a more drive it. And Obia or your driving special Oba Shama Croway song. She made it for them to go. Makuma could put them your needs. Omama Kenyano, for the Kako has been done in chain. It's a principle you will question on one take his idea way. I think the very thing you have idea way. I didn't see. Mate, me that say, me to me, and fat calls in the beam. I better so was here call. Now, for Jumedi Fufra, Eban, and so Babet Transwan pay a wood deal 106.9. A brass we are called. Black Obra Menasi, Bionia and Tea for us. I made a make and say, Bebuno, and Penifono, Moist or Moshena, or a boas in the bonnet more, many more. If it might talk to Mujumidiase. Okay. Indeed, it's about time, say one Casa winning Padesenia, always say winning Pedia. Now we say on at least we begin a while. Because the Bami Muswasam, Ghana Immigration Service. Omo. Ah, Omuni has a more. Now there be a recruitment, of course, Omodi. So recruitment every year be Omuyevi. Any bottom form no more about than some year. Omuya Juma. You. Until the Becane says, we'll be about buying a monho by a while, so Nippon. At least you know, one corner with that. En penise come from a kama dampan. The year can say bebuno or no or the year nipeduasa so on ye or no one dachia. Or money de grato plenty a besere. Obia so enough from the no buanasa to be able to do any pebi comono. A be an any pan bebunu nim the or yan news and so be branded dachi. And the yan coming on board, Nina Moase Bayas and in Bonia Hodwana, a GIT see what many mono. As so be to me at Tianandra, Zigibi at the beddy with my mammy who has a me who are not minting free hornomana. Do you say? Yeah, or the bed, mammy. Okay, I order a man on to our young Majuma. Better. Senior may also in sooner top and what in it. Pie, see, or the way soon to the best Shenka for. Yes, especially a Shenka for. Soon the way to Massa and what also trouble. Driver need Papa Pan and the Wakodras from Dumo. Want to swallow me some white panning Yajuman. Muntobi. Coming Mobia Becon a white panocra or yay, and it's estimable. Wipe it. As I said, this super good atade. Or wipe it and wipe it. Cassay. Background, the Manusi. Mate, coffee, you are also to trouble of the Wi-Fi is no wipe. Maybe as I make a business, I say, is there a new ton? Is a ben at that my I pay what to watch it. David, money, man, and your producer. As you share one say, I may have dominance soon it here. And they say, so much near. And I know after showing money. You are by fasting Ramadan for 1 month. Now the every can for be 1 hour. And best start 17th. 19th, brother. Hitman, the bedo be ase. Say all the 2 DLFM 106.9. Na message here. Me ame mami o dobroni. Ahun fedua. The skin is scanning. Mami ho ye. Oh ne ho ye. We are sure. Oh na me adom. We are sure some mami ho ye pa. Oh na me adom. O dobroni. O dobroni ho ye. What in nka? Me ten nka. Aka chensi echia no. Na Hitman we that be last week na me here live no we say how is the catfish doing? Now and I'm say catfish no on me fried rice ne take. Oh dear. Oh. It's one. You better be asking. Now, Yamin Shramomin so. Onye ne kesi. No man a ho den ye brown. Katen si echia no pay. Mate. Na send oye ne da no. Onye ne sa. Onye ne sa. Na ye bnada. Kache momi asa no pay wo tia.
And then Benada. And your mommy, wait there. Meba, and that's your mommy so crada. Crada, yes. And to catch and say, send your maybe a tram on why you know. And now no pay so talk. Grandchild last week, yeah. And no pay so talk. Yeah. Na yen to me form. No correct. So why you be paying? Into one sign you when you na one waduma. And your mommy near Hitman SCNU. Any team near SCNU. And because mommy or do bruni. Mommy or do bruni. Mommy or do bruni. I won't feed you up a baby. Ah, Oban and house will be any. Chese, I won't feed the jai off on a quack. And your mommy. Senya na no last week no ye ne sama na what you send ya na what you send ya na so ya okrada nti senya ye na no ye ne sama wo de aju ofi so momo ne ya adwuma o ye adwuma okay nti mommy the first baba or the first baba mommy de ye tene so na ya so David me kra de me ne MTN photo kwanta ya pai Hitman nyame nye mommy kese right no man ni so ade hu nyina ye de embrem okay Bismarck ye ko Mr. Hitman ye ko no de we birthday ba could be wa na ababa your friend say pokua or say month we month of February the dofo pa justice odini birthday ene umari mpatron saka picture na enti we say month of love idea obefa akonya we so na ya wish justice happy birthday pa na we efi ne dofo your friend pokua enti justice pokua say odo pa and happy birthday enkoma right Ziggy yako DJ Hitman, yako idea, said ye nua bema inshiraba ekan no. Isuo no ye wode mu akra ye ti. Say abontin nye easy. Said what's the kind yes mo fa kwan no so no. Na my very careful am I. Na ye say on tentem so because e be didwa ye ba koto wache ene nioma. Na me kwa kra de na inshiraba na koye me birthday no na me ankasa me wa hide em pesa me prepare chire sire ma me be 1 minute me fa prepare 1 minute dia me fa there be me 30 seconds fa prepare chire okay 1 minute dia wunya I salute you sir iti pastor dia di kan no ye na ye chairman kese Ziggy me am chairman Jaskins consider ako Jaskins the chairman one of that so no chairman one fe chairman yeah na chairman Mr. Kofi Abraham ono that so no or a CEO for AB Mining Company and AB Fab and Grill all the way Achim Kwabin chairman one who share the body ni gratis kankwa chairman birthday wish to me say chairman every chairman wait every wife Mrs. Abi Ziggy wish really Jaskins tell me madam for Jaskins here consider ako me consider ako if you Jaskins any adwuma for the AB Mining Company na chairman you salute you afi 10 seconds na aka no ye na ba Mati my international secretary Mati Obraso seconds of DL Callers Association Mati Comfort Blinks ono that so no Mati DL Callers Association secretary ba ko peno no ye friend Mati na owo na sem you say observers are worried or company obisu nti Mati ene wa woda Ziggy me my happy birthday right but me that's papa to say first birthday ne dia inka komu ye papa wa ma me so me hwe na afei me ma me nipa yi so happy birthday nkoma Ajua Angie it's your birthday so happy birthday nkoma Ajua Angie ene your birthday Ajua Angie happy birthday nkonfama nyankopon hraw wonya okese na afei wo mo akoma so ade nyina no embrem mfama happy birthday nkoma Ajua Angie ene your birthday God's blessing protection we if we abusua and no now for nyina yama happy birthday so once again happy birthday nkoma Ajua Angie say you say hit yes Ajua from Hofu the Ajua is Ajuains Ajua one fair nti ene ye Ajua Angie Omaro cry nim say Ajua one fair who say we change pictures no Ajua happy birthday ene ye Ajua Angie birthday so happy birthday nkoma Ajua Angie well thank you so much for being part of the show the very good act of being a good guest is to know when to say goodbye from a Hitman good morning Makramo